a de wo ka no wasem nya de mama anu ni sika hwe nkwala no na ko na nkwala no esta wo betimi aye wo mu de ene wo yi 2 million to hwe ne ye no wo koye puwa ene ye firi wo de mentene ka biem ana me baba akufuro de bi ba na waje no noma te waje no noma no na wo mu a busumi bi wo so a no fa 1.5 no de asende wo mu bi wo mi 2 million no de asende wo sende be imprensa afa de wo na nya biem kula wo fa bi ma biem keto o ma ni firi no no tue ni fo ano no ntwe ni fo se wonya 7 years won to atade de won to mpabo da nkwala mi ensra no won to atade me hye wo bia da samle de na ja mi kuniti asiti na ja ye hwe wo mu kakrakra se be ma no so wawu me tu just me niska bia me di adwuma ti se nkwala ne sam fie sa aduane kura wo mu nya bi nie enti me se de ma bele na ja me se me de back down na ja kwan am be fa so a wo be bua me be hwe nkwala na ma me na me de ba ya ma se mu enti ye hwe wo se be ma ne friend saying John ablabla me pa cha what hene fa wo wa sin fosu okay oye die ni wo kira de wo teacher ni one day teacher ni ablabla no wo kira SS for de for asin fosu obi senior high school obi yeboa asin fosu obi yeboa senior high school me pa cha e wona John ablabla kira de me pa cha wo chechire ni me pa cha senior high school me pa cha en won hwe ne ma oh ma me wujide wo year school ya graduation ya wada ade chi fiada na me ba ni funu da so wakoja ne ma me kwan e wa me poja nche e ba no be bi wo ko wura de mo ansole biem wonyale nya hwe wo ansole na wo kura wo mfa we ho anwo ho hwe me ho awose en hwe nkwale me baba akokura nko ono so be bua me ma hwe nkwale ono so wa abrochi ono so yale ono so ba ya na ono so ti ono so wuye nyinya ye kura wa anabi ayi kura wa anabi o na wo cha nkwala na to ogu mi so kura chese me hu ni amen kampo obaba no ne friend saying ye friend ma me nyako okay owu ye mfie say ni pa cha 5 years ne na no December ye twem 1st December ye twem ye okay na bemba ne ye ho ade me pa cha han nti ono ne wo say ansa na wo fi me pa cha miensa ono ne wo miensa obaba ne ye mfie say penye no 13 years na de otoso no so 11 years na ketwa no so afi no won so nya 7 years e ma ye say na mama ye say obaba akon mama me no na ebra na oba no ene John bola so bla okay ni dia no na ne mra ne pa che ni dia no so infantini nti was ni dine no John bla okay ebra na one no etie no like no mo ti ye maybe na wo ba no mama say na John ye me kwan say no de me fa so na o ma sitre mo ansa na wo ba ne free mo no net say me pa cho ne tie ne de na emu ode ne de na so ne ye nu say wo ko school ntini wo wie school de a eni ma be ko emu ode ne say me pese wo kire me ni na asitre mo de na me ne me ba ne nyina na ye TV nti enya aduane kura na yetimi koma be ma ne bidi ne enu say wo ko school sa me no verse eja me de mi hunuka no cover say wo campus kwada so campus wo 4 years ni nyina obedi no wo ye nchen wo tini ye nyina na yetie tie de fa ne se wo ko school ni dia ho kire beba na emo wo wie de a ebe ye yie enti wo wie ya so a wo nya ni station a me ba ne ko hwe ho ba ya wo ye graduation wie ya enka fe no wo mu betu akono na me ba ni wu ye enti me ba ni wu ye na me se bia wo be kai dia me ba na bla wa bla no kura ne nkaja wa hwe nkwala na mame anso ma ya won hwe nkwala no na sabre na wo ba na bua John ama wako university no na oba ne ye dan na osu adwuma na wapon ne ho me ba no adwuma me pa cha de ni ko tu tiem ina wo ye osu tie wo wanko school ntini osu tie enti tie na mu no na ba ma no ba kumase ya ba ne ne nyemo ye ene wo jaye nti wo jaye adisua no tie no na mla wo kwa ada so no die na me no aduane to nti no wo boa me se de bra ya wonu wo benya bia di ne ma na nya bia die ene ni kunu ni nyina kakra na be ma wo school mu a wonya ska mafe no so na no ba ne wo tre wantu ba ne fo se be ma no e wo school bo onu wo ye ne course o unso wo fie na aboa maduane yom na mo nso mu guso na mo wo ti na che se be ma ne ba wie school ye ne graduation wie no na wa no ba na di nka wo 3 no awo mo awo 3 na ne be no ye ne ho ade no e ba cho samra na wo ba ye ne ho no we wie
SS na wokoto ana ade so na wo fa me ba ne ne nyimo ye enti wo mu ye mi ye yansa ansa no wo ba se no ade ba cho ha sa me ne kwa wo safi akontomra ye yiwo koko enti wona ne ye ba no nyina wonti ye firi wa ansa no ne kunu no ho a kire ansa na wo ba school no ha enti sa no wo ba school ni de mfansa wa wale ni enti no tembia wone ne koda bi kura mi se wanyim kuda bi kura mi hu me hu na ne fulaba na wa aja wasi ni kunu no nti uba ye den we ka hu hwe yeye na ne bi ba be ma no ne bi ba wo muso wo school de but ne bi ba asa de no woni ni nyina ate ho nti no kakra ogina katua kakra no wo mu ye na ne ho kire ne de na me ba ne ho kire ne de na nso woni ni nyina mu no ni mu se da chi be ma ni wi school a no mu nya ba bi tena ne ho beto no oba ni nya mfie se ansa wo free mu mpa cho nya 29 years oh wanyini anyini wana to ma so sai mpa cha 3 wana to so miensa pani na wa bro kire na no so ba be wi pani ko na no so to so be mi me ma mi ni di kan de wu ye o mo ma me no to so ono to so miensa na odi me ma mi ni eche Akoma FM na wo ba ne free mu no be ma no be ye na sadie bi ase kunu a wo se wo ye me pa cha one ne ma me nyina ba yie no okay e wo ye kurumo na wo se oba ne free mu no na ne ka che ne tua no fo ano o tua no fo ano no wanya 2 years so na afa ne ko betwa ne nufuo o yare me na mpa cha me ka se wa anyale ko ja na se ne kwan e bai o ko wura da mo no mami ka de ewo mu no anya se mi na ka asem ti na wo betina ha se wo ka chi se mi dia edu ama mi se mi mfanye de mi fa hihye mate on say your friend say white e na e ha mi na mi ba won che se adam fadam ye we na mi be bi sa na wo ye de wo kire mi duro se mami bi kra na e kire wa ye de wa to ko si ama no ansa na wo ye de wo kire wa duro no wa kire mi dura enye se wo betina ase o ka kire mi aha sabi so mi dade a me ya na ye me kana ka kire mi na wo kire mi dura eno ni ba so na beke de o ka na mi ka ese bi bia e ko bi o se yan ko mo ni wudi nko a wa ka na ese ya me mo bi mu asam sakra na bia wo ye me tiri ban ya wa ya mi so nto ko na ko tumi pata de nyam so betumi atoro mo sa ba mo so what ya say ana mi ni wadi hu nkomo enti sa sama ba wo no kunu entama enya ha na wo betra se mi sita esi se mi sita si sei aso ba ho de confusion bi ba sa na tie na wo ni ni kura se ana fine se mi se de wo kunya wa kana bata ho sa na mi so mi anya mi so me kana bata me ho mi nya no me mfo no so se de wo ya ya mi po wo to na me koma papa me koma wa entama so wa kwa mania ma kwa kuma o twa ko twa eti George na ni se ni kura so ya we George na woni se ni kura oye masem mi nya we ya oye na mi hu ye na mi ye de mi ka kire se na wo nua ni mi ye de mi kunu ye de eye we ana bi apart from ni nua yi wo ba foforo bi complain say dia wo kunu eni ba foforo bi twempra ko seek advice every mami ya ho Debbie wura fi wo Dodi na wura fi wo ese sa dodi na pesa menene sra menene besere menu ni asam untie ye kwa na me special ni mari tie bia wo bu me no o ye mo wanti na me ka tira me ah dey na me special wo bu me ni tie na me ma mi ka se na wo dia bone bai na wo dia ya no bone bai se wo ya dia ya e ka be ma na ya ni pa bone ni no pa ba na ni se wo ya dia ya se wo ya dia ya me ni ani ya pra bone na be ma ye ni pa wo be me ni pra ma na wo ni se what o yire ya madam ko si mi na so wo ni no man ya dia mu be mo ni ewu no man ya no man ya mo dia chaku se wo ye ni pa bone fo sempa dodi na to mi ni ni asa chaku woni se wo ye ni pa bone fo sempa be ma mi bi so asamo me ni abre woni se wo ye ni pa bone fo sempa wo entoto ya wakwakofa e dia ba sadia wo na o yira kasa si a o yire betena ha wo defend sa na msme defend mi nua sa na msme defend mi nua me to mi ayi me nso ntonton kwa fa ha ban hye eden ya wo ne wo yire da mutu mi fa ayi obai adene obi ompra ma adene kwa hye ho wo bu yire no aka kasa me ho ofese na me mpena aha ye Akoma 87.9 FM yama munyina aha yetiefo ene yadofo ya moda yakoma so ba bia wo bia no
Akoma mu nsɛm dwumadie braso awie Maa Akos me ma badwafo ya krado ya yɛde ebremo na na akua koko ha Pastor Julius ha Nana Yure ewa ha Evangelist Samuel Mensa ewa ha say Ishmael Haywood ene bomichidom ene adontene ena Nana Yanso ena fe Beluchi boye na fe wodi ye akọ social media live Facebook Akoma 87.9 FM bomodi like a page no comment na share my YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe the page near notification bell no so braswa you get notified now once we share ama fufuro pin so to me anya be after the year 2023 ya bekwa ye nimu a ye bedru bo sha asase ne so a once we ka ho bi Onua TV adamo live Rabbi 1 TV live Osei Chrome TV so ubenya bi ahwe ewo ho live so na TikTok so live ewo ho Free FM 97.5 Tachiman obiemu ewo Tachiman manager dachi hinyame ensha papa na Nikki Pizza Fan Club ye mama Nikita ne papa Pizza maker say one mo dia 2 page ne so mon share fans of Akoma mu nsɛm mon share wo ho emfa emaye Akoma mu nsɛm fan club no so that's so chairman and I think penny for can kosuana mon fan to page ne so na ehon so mon share my mon fan to so akwa whether to so na fe mon share na bibia ye kama Akoma golden ladies Maa Joyce yes what friend is Maa Joyce okay me ye ye bedi enkomo na me sama messel number no area ye bedi enkomo pa so na enisa wodwani atomic digital satellite the 4 junctions so one may be nana brebro information center kuma wo bodoma se one may be mo ewo ho enu nti ba bia wo so wo bia no na wa be Maa Akos great family edem and a charity group foundation so enei one may be first story Piwak natural and a grow fine and asasene yanko na yen nuaba Angie enkodi enkomo Angelina memo ha ya na pom te se awia yi Nyankopon adom me ho ye bibia boko me pa cha wujidi eno awoko aye wan frɛ wo me pa cha da bi be ma ne de wan frɛ me me kodue na me ma me de odi machi no afi na owie JSS enti me kodue na me kuna frɛ aka kyerɛ me sɛ me ma me na frɛ ne sɛ ne nsa ontimi mpagya ntimi nua no emra ana kyese me ma ne bobo ne niema ana mbija no kwan na obae okay enti ma yentie obɛhyase kwan a abrantie yi ade wo fa so sɛ de nura fiti ase no enti awia yi yetio me pacho 2008 no minya admission on nursing training wa Accra enti me kwan no mka sɛ me nkɔgye me testimonial free me secondary school enti me call ye no assistant headmaster na ɔhwɛ ye me testimonial no ma me no ana oka se o ba be ma ohonom no pese ne ba ne yeden e ware me ana am se ne gise obehu mebusuafo nti obaye no ne mebusuafo kan no ana ma me ka chance afa na me ko wura nursing training nti so mo beboa ma mewie a me wie no aware nti me be wie school ni mo no na me nyin se me ba na odi kan no nti ye graduation wie no that was 2012 ye be wie no na late Mills ewu ye no enti mi wie school ni wie na posting my by na me ye adwuma la pass Accra na be ma na ka chem say no ye adwuma ni Mount Ghana Kenya ase no ka chem say omo bie SOS e wo ho no ma adwuma no enti afi no mo fa workers omo peneses enti so no obemrofo ne sa ne de waka kire broni ni say ode ne yire be ba broni nsi yu on fa memra enti e ma me de ahopepre na sa amre no kra set ne ma enti mi tuetie ska ewo kwalebu no mu ye set ni de ma me ni mu animu na me de ma no me de man me hwe animu amba nti mi wo first one wie no 2013 no be me ho ade enti ma hwe animu omo mfrɛ me bibia amba osusu ama me fra kra aba betene kumase na me say yo me ntina me ntwen enti ye na mkonya adwuma no esa wo living waters adweso kwanim na afa no ma bebie sa hospital no nti ye na omo de ye hyase enti adwuma de wo hyase na eduru ba bi na mpuntuo ne ba na afa omo demand for setting na mesumi nyame de no me kan be ma ne so de akoto ni monto enti ye yi na de woni monto okoye ma asem ye yi na de frɛ adwuma nim na ye etu me ka chen so ontumi emra kumase na me ko hu se me set na original ne de nka photocopy no
ni nyina agum paase ene application letter na me ye no me twere ma ni nyina o de agum panase enti me na me ma fa nkyere na me de be kyere me ma me okuma se hwede be ma me ne ete no hwede waye dey waye enti egugugu so sa still ma asem na ana me ameka se aware me nya da minti ko bo me ofa mama ne o me krom se be ma no me de ne ba fie no be ware me ne o ye minti enti samre na me kwa soro a prophet opi etimatim ana sofo ne kan asa ware de ensensem bebre wom timi nya abotre ode mpai bo beta machi enti waka asem na me sade me niama no kwa enti me de me niama no kwa no 1 month still de o ya no na me si me fie ne de sofo na ka no me fie no afa de 2015 me wura 15 January ni mu a na wasesa me niama abetu agu me ma me fie ani photocopy na nka me kura de aye bibi me set photocopy no okoto ni nyina agu opankro no adabraka ehofo ndi omunimbe asema me ken broni na otunsuo na area ho na na eti basa no ade chie na mkoye case ewo moro market afo eti mkoye case no mo hwehwe na odwan ko tena papa oni ya transfer papa free a chenso secondary school de no konkranza na odwan ko tena papa eti ya na mdigija antamonti de na odi di minu na enye bebrede eti da na obedu ye na samre no so na me wa akra na adwuma me yen kakra nkra na menya sika kakra na so de kakra benti e beje store wetimatim janhye wo na ye yi na de me ka so metinam no na be pam me free store nim afo obi foforo de na tena store nim e de ye ma asem manka ho hwe enti wasesa me niama no koye no na me se meta no store enti obedura na obi frɛ me bo mama ne na me call police for na mane se waba ni omudi omka no ye koye a no ogina store na no omse mimi ngina baabi omubisa omubod ni se ye hwe ima no okye no wase ye de ya hoho ye beto kwadu na ga ebisu ton kwadu o stores nanim ana me se ono ana gina ofisa ni medika akire omse ono ni nipa na o sha atade sei no ana me se ono ana gina ono no omfa no ne de ne ba ya de ne ba de akyen ya papa efiri memu yinkranza ho ba ya obedi menime maami ateme maami gina hobi ewo police station ye nwe ne ba ne nipa enwe saa no na yen ya kye ne ba papa tum no kasa ya eti asem na okan na hyesi aidi na bufuo no se asem me de be court me court na se court si enya wa fine na maami akotena ba bi ne omo de ye call mamponten ti ye call mamponten no dana e free case now omo kan ma asem na ehwe akra na oda mensa na ketwa no 7 months omo hwa akra na oda mensa so na okan no na judge ne ka che ne say on call remand 2 weeks emra enya sa so on pe omo keka ne ma on pa betimi eden e de abenu samre no o papa ti remind na omo pie no say bia omo kofa adwena ba no eno anu no yeto on papa ma biem na akọ no nko a akọ no say ya de ba de to e call remind no ne ne yire e baaye afa de o ti remind no omo pie ye no na ka say omo sori kakra eti ye san ba no ye hu papa ni bio o papa ni ana so papa ngasa o papa wo no ne step mother na ne ka ho okay eti lawyer ba ko na sori ye no boy wa asem ye mareho na o papa na ono ogina o wo court dem we de create ano no wono adwane agyaw enti wono sa lawyer no no obedi na asem o wona etwitwaje no ana sa amre ne o private car o mo de private car ne ye dai ebe nu na car ne si esi mampontia kosisi e kan asem no ewie minim se ska na omoji no mu ntinto okofa na wontimi mfanya hwibio no de kosi mem eti free ono omo hyemra ma ne se omo bisa me se den na me ne na ye free se oba de oni be ma ware ya na niema piem anam se niema me ne na ye de asase ye wa asase wa kire nsu ya secondary school e kwan no so hwidiem kwan no so ye wa asase wo yenye mpreko enti opapa ne tse se asem ne court no de school car secondary school car no efri nkranza besne kotwe mu ani nyina akoye efa ne ba no wo court obetwe mu ani koye so onim se me ne omo be ko akire nsuo nkranza so de minim ba bi omo de mu ani ko ne esa wo nantwie de no omo wo tepa borsanko eho na na fulani ni bi no omo ye 10 ne ma sa amre na ma mienu nyim anam ka kire judge ne say me mpehwe wan kumi kra metiase no me won kwan me pe enti won hwe ne ma no ana omo hihye ma ne say
o oni metini de no de be fie o se an wo to melody and den nti wo kanya no mo twere ana samre no mo ka se ontua 1.5 that was 2015 no fa ne man ka otua 3 times third time no kra de 5 ne bosomi bia bosomi nkra ne mienu no fa ne man no toto ne aha etiketwa ne bo pampers third one de omo 1 kg ni bi ani sika no kwa no de koyem e from ma hu ni bio man tin kan bio na court hye ne so nko han dan e dan no be he kwesi se panyin be di 18 years a han a panyin nko abetimi atenem na me mafrim 2 years no me hu ni bio no e be wu no na me se me ma ne ngu na kumasifi o ma bejojo me eti advance na ka 8 months me je ma de na me de kan sika ne krom na me de ye adwuma eti me adwuma ni mu won na ma me bi won pankrono de braka e fe no ma boaduwa pankrono ne store de yesu mo ana ofam de ye ba enti ne ma no e bi wo brochire o mo ne ma Saturday mi kosisi e ma no no so de me mask ni na me bi se me ne me to ne ma okrom enti 2016 ni mu ono na me ne ma me be ye adwuma February na ne store no was solid as your friend na Costco o 2 handkerchief ni magic towels no na ekofa ba first towel na ya bobo no fish ni nkosua ne sa ma me na se na make na me ni adwuma ti me ni adwuma na Sunday makotwa bed sheets e wa aguna ni towels enti ho na me ko hu be ma bi no ka so be ware me na me ka che ne se me wo mamienu ana se me mamienu kro be wa no ahwe me ma no enti ketwa no no nko school be ma na de ni ba to school e betu ya me money school fees na me man ko school etimatim pramo ya headmaster ni se ba bia me gina bia me friend na obeba be dia dance ma me boy ni na hwe nkura no santi 2020 yare iba ye no e ka se mo ko school no 11 August na me ko CS na me nyim me 4 month na me ko CS etimi CS ni wie no ni 5 September ana me ma me friend me na Saturday na 11:15 am to a friend me no wo ka kire me say kodwai ma ba fie na wo se wo ba fa nkra no na ninua na no ye nurse ne say wo 2 weeks off it was person no mo ye day etina kakra mo ba no adi dwa mo ana again so na me so no owura nursing train me book some di co school eno na again di co school nti again de no pema asem na mini contact ye wukuru ninua ne step mother ba okay your friend Grace ochre omu free go so enti ma me ka sa na me sinya hwe ma ne mfa ne enko ma wo mu asema me ma me ka enu no enti wo ka no me de phone ne to so se me betina ha na be ma ne me ba panyin no aba bedru fio be ma ndi onim ba bi ete ba me ba panyin nim ho ne ye wo air fly ana me ma me so pankro no adabra kanti wunante wutwa mu 21st wona e kwan no futu kwan na hona no mo fa ba eti se na woni akra no kra ba dada ansa na me ma me be frame eti akra no be na ne niam akra no na me se obi a wona na kwa yie de eye dan na utimi bubo ne mosma na bubo si ho ansa na okọ eti ye no na me ka che me kru se me kru so esofo na me se papa me mpene ma ne mfa nkura ne nko efi se me ma me atimi abubo nkura ne ne masu na che se won komo ne be ma ne de edi me ma bre sho how ne amane ne atete odi me famu me ma me wuni mo me no na da sori wuni na se went me aka ho hwe no abubo nkura ne ma na me ma mo ni me ho adwene pa na me kan na me kru se me srew why CS ahe kumasifie enkasa na obi anti wano asem wo de fa de na ketwa no me nchen fa ne niam ede eka ho ne emfa nko nti wo to apo bi e de bra me ma no na me gi apo ni go na me tu wo de ade bra ma me nyusu de nti na me nyusu ni se emra na asem no kotu okotu esika ni 2 times no na me de force ko go so nkasem nkrase na wo ho no na me de force ko kokoton ana I say this na wo so no dwomo mensa me ni na kra me na me ha chi me ho me na da sorry say current this year wo esutifi no me ni na da sorry no ye course bu o no onya ba bi o kire amade wo secondary school a kire nsu no me government master it woni me pa oni masama me kan pa nti wono
mam capital kakra sa amre kra friend na no mo prepare sa politics ni man ti no hye ni skasa etimi de niam no ko no ma hye niam no nkasa mu dwom wo na afiada ehwa na minya akọ number na frame sa na me fa na mse number e die minim ana ma me ba ko sisa wo so man keto wo mfa ebi kra na bi yare na ma mini credit no do obi die me fa ya ni pa cross wo e malam na mse malam ni wrong number no afro wasi da bi nya Angelina ni na mse mpa chan wasi picture da ha na ba ma bi ni oba bi aba san mi nku ne wo ma no emma no na mse san na mse abema ba wasi abema ni din di say na me ju picture no wo ye nhiraba abema ni din di say wasi Emmanuel wachire nti oboy no na chese mi kunu na me ma ne papa na it was so oji picture no de to na you know so wa abo so ma mi mpe azani tront mi bedru kumas me fa ka ko mine ho ne yire mu ya miensa ho eneni na nyina me kwotena abo so kra no timi ba ye fie besra yen me ko ne ho me ko yo kan se bebrent o fa me phone so de o ka kire me se wa ma na broba mienu na de be mama gie di no abrobe no de be fie ho etimi na mse mini fie se ka kire wo maami ana de o fie se o de abrobe ne ba mo mfa nwura dem on fanto obontin se valanda so kron fanto ade achi abrobe na emo no gogomeni na be pie mu ma me ka me twire kura me se na mini ho ba ade achi ye no me ma me ko fa dance fo bae on ba no na gogome abrobe ho ye afa ne efa se ejije ba no na gogome apie wa abrobe ni mu enti fro de ade ma nkura na minsu mi mu omundi ana wodi hwimu amehun ti 2018 na me de ware ye no wote se ma ware na wosan bese no wosan ba ho oba no discover no enti da kuna mi kunu ni ka che dem ware ni sese sabre no mefa nkura no dabi 2018 de no mefa omo enti mi kunu na ya na ebnada wodi dwa efri aguna de bre wo mo bode ne niam nyina oto de ba onso no ye forest adwuma se John wu ye no marketua ne star ne say waje ye international school or headmaster international school aboaso waje forestry no afa de me kun so oba na chese enkomo ame maame ne be ma ne de onim komo kura kwa na boy ne sere no osere ukunu mi kunu ne say dem ne ti no ne wankasa no otwe ne board ye de ekwese boy ne de odi kan hun by na me maame no ehun no mo valanda so na enkura ne papa ne gina gate na no ana so otwe ne ma kwenti ye no frame na mo dwom me ton de no frame say boy na magigi nanim no beba be fa nkura no kura na abra mo nya den mu huhu hwe na me de me bae no enkomo kakra no mate obi ne maame de mintimi nya den entete mo ntem ana o ka asem say etimbe na mse nana kodwe ma kai de ode ye o kai de ode ye 2015 ami namu a me de be hia de me ne tin so di ma me de be hia dare ntia say nyame adom o soso yem wo say yima kra de ontimi me yesa de no hwe anka ye de ne be kokot wo abma na ko tua ne kanyina sama me ma me kan no me kunu na me ne ti sesi ane me dance ni wo be kro man kra ne se 1 million se ma twira to eti fro no ya mi fra dwuma ba osan you must send him 1 million 1.5 ma twira to dance enti me twira gu wo na mse ma me ehwa asem nya masem eti opon se no ka 1 million 1.5 ni nyina no Maa Akos na dwa bia wo se me di bia na me di ko me ti dwom me togare na dwa no kokko bia 2 cedi by na me ni me kunu se me ni ti yetimi gina pankro no Quebec Enterprise it did job 7 million near their koguo. That was 2019 no lockdown by and I'm alarmment me draw crana police for next me miss me did Akoma me mammy me did just some and a tomu bag and one yellow one and say 1,001 nina near Toby at the braka me mammy me in a bet now 14 years on your jumada and nino swear your jumano and near man yet. It's we yes ana de ankra ne koye no ma mitrezi edodo na se on fa ankra no so mu di bronya hwia ana musa ma me se nana eti asembe na ne kodwe ma kan ya enti wo be fa ankra na me ka so on fo mo ma no wasian so mo ankasa papa ho enti nya hwe obehwe omu ye ma ankasa na me ma me akoye krom ye fie so obu ana nche ne ase
na nkyɛn ase na yɛ firi no akɔ ka kyerɛ ne nuamu ɛne ne sister mam sɛ yi no nkura ne papa yɛyɛ ɔbɛfa nkura na ya me ja mi na bɛrima na esi amene ne te no na yira wu agya no nkura mienu enti nkura no ɔmo yɛ no wie na ɔbaa ne maame sɛ ɔno ɔyɛ yarefo ntimi nhwɛ nkura no enti na makuma ase ɔbɛgye nam si daabi yɛde ɔmo bɛtena makokura ne awie yɛ nyina ɛba enti nkura ne baka yɛ ho no minim sɛ no na me maame processing ɛso wukura na ɔma me kunu ne pressure sɛ ɔnkɔfa nkura no efi sɛ 1 million a month ɔde bɛkɔ akɔma ne nua ba no agona wɔde ɛyɛ adeɛ wɔ ha ebe because edwa no wɔdi ba na ɔmo nyina ɛdɛn adi sɛ nkra no ɔmo wɔ maame hɔ me kunu ni ma no me ma no ɛwɔ me maame hɔ ana me maame ne gye wɔ mo ka ho sɛ me maame ɔwɔ me nkoa me di 20 years ansa na ɔwo machi ti me nua no sɛ afɛ no ɔnya 15 years ɛna ho so wɔ sɛ me 35 years afi me kɔ 36 enti woyɛ no na wo se wo ma me ne nkora ne nyɛdan ɛnkɔtena air fly hɔ nti wo no mɛtena da braka ɛna nkora ne yɛdan ɛna wo te ɔnoa na press me wɔnoa na de ɔmo kɔ sa international school na me ma no me kuru we di nkora no kɔ ɔnoa na kɔ register ɔmo PTA meeting bibi ɔnoa na na ɛkɔ efisɛ ne yɛ ni time we de bɛkɔ wo ti fi onya adwuma bia ɔnoa na de kɔ enti afɛ de da ko me sister ba ko frɛ me ɔsean won yes wo do kunu ma chan o ma no wo de you obi de you o munyini kro o mako o machi den anam say na sembe no okay anam sister en kasa wo kasa me do mi kura wo sa me do ne ma no efi se me hia no na me hu nkura no ana do me ma no de na waso ye ma nkura bia no o ye wo do mo ne sa wo ma fancy no me ka kire no wo hwe wo mu eti anu nti maame na me ni adwuma kosko no so pe be ma na kyem eti me ne be wo third one no kra ye ba no de ne to adwuma wura no de ne to no eti na se me maame akose me ewe ekuro mu a kire ni nua mu ma eti ni nua ba ko de me maame di na chi ni frɛ me wo se an me ma no kra me de omo papa no kra mu ni omo ba na me ka kire ne se maame o manu so omunyi ne omabo na omo ba ni papa mu na omo de baaye no na wo ka kire na o ka wo nchen na o hwe no ene sa mi nua no e police e soja ni ba e wo tamale so omo koleba no ne o ka wo nchen no ye de e wo soja ni omo ado omo komo omo papa no ene omo bra boti sei me ma me ni se medidi na tem enti no omo ne me yaka no money me akoma nansia me sister panyini ne kunu woti si Mr Joseph anochi no obo run about ni so me sister kunu pa no ye kwa yie na ho no mo be ka kire me se me maame abetina wo se ye fra asem no court enkura ni gina da kam ye maame ho ye be ko ye papa ho esma maame fo bi ma na me maame bua wabre woni bra be me ama wabre ma ni nyina ne se be ma ne ba obema ne 50 cedi me ne me kruya ma ne 50 cedi ye be didwa ye be to muto anwane mo wo kwa yi a se efiada na obekọ a me kru be ma ne lor fair me kru di waye maame eti se onu duru ba bi kro mutimi bisa se hwan no se me maame na ni maame no oba ne de wo fira guna na be ma na eden akasa wo wie bible school woni MPP kwofo amwa pankrono da pra kanyina beta na chi enti me hu ni se me maame no adidi da no ompe opeprekun sana me hu no me nyini ba bia bai me maame no ono na wo me bia nei na obeka se obekire me maame dia minim ba me hu ni se me maame mpe adidi da opeprekun de no eno na me maame ye da epe me trezi ya ma de be ma na ye ba 21 me di just 7 million e de koma enkura no won kran taxi driver bi wada braka no na ya na me kofa ne ma me ma ne ona de ba ne opra be ma ne ye ene bronya atade enkura no ko 2020 no enso afeni son ye no me kru ne tone ma no oto bronya atade no tone mienu ma me bi wo kedeti Maa Akos children hospital one ofa ne mama no ma nkura na ewo omo papa ho no papa ne frɛ sɛ yɛmfo omo school mpaboa kora mra
obefa nkura no ko yenya na wo so ma me kwa ka kire ni nua no say yo nkura ne papa na obefo mo aso mo bia wa ye say be di man dey say eti me koye no na me ma me apakine ma no krasi wo dada anam si sauce niam dada ye mfa nko baabi eti mia me sa ba krom e be to pan dozen sauce dozen ai de ko mo papa na tama na mo wo ho no ana papa this kan ko court wo mie no this ka foforo ba sa to tonkra no dabi 2021 say asa mi susu hu a mi kru no ye osenya hwe wo de man mo no so nya dan hwom kakra ne nhwa de eti e ma ye didwa pencil bibia na mse method ya mo ko be ma no se twere ne kan no si Samuel ni ba no emra ne ye besina bo na ye nya nsinu no na ne gifo ne ka chen se kone nkoye bo no se de mehu na na se de afa mani so no eti nya na obeka se ma me nkoye bo ne me ba ma no me ne natena eti Maa Akos enye obi na begina nche aka se obetimi ahwe wom ontimi hwe wom ontimi da ontimi because me natena minim se ontimi onye sika dan makura ontimi ni pantena hwe wom etimi ka che mi kun so ontimi hwe nkura no eti nkura no me di dwa dai akomo mo samre o demand niam idie etimi di dwa de koye etimi di dwa ne koye no na me edwa ne koye de na nanim aye serious kakra edwa ne koye na afa de no ono afre me ene o mo kasa ana me dede ne se nkura ne so koye na me kunu no scanner time bi o mo di ko school no ne e boaboa no egu ho de me ne ti sese no de bi o sori o yi o mu mienu no de ne to nkura ne montie no o to susu box o yi bi ade nka nkura ne wo wa de be mo ma o yi she na o de tu susu no yi she box nim enti ye na me de na me se ye pese ye bi accounts enti ye pe passport picture ma dan na me hu passport picture no me wura hwoe nkura no panyin ko mu nyina yi nkase me kan a me se ai akura de okọ ba bi fufuru asa eni na de ye wuagu ba bi eni so minim de ekwadwo kire eti wa na me ka kire ne se ekwadwo ma eti nkura no amọ fonfon se wasi da bi me yire no oba na me ne ten wonyim ti picture no otwa no antimi ansori anyina ho na me se hey eti na the speaker anti keretia ba bi am wonno mu nyina so sidiem no okate no ana maami ba ku di manim ne ye di picture ne ba central dofsu ya de be krom no so ball letter ye kwa akra picture no na ye school stamp ni bi ebubom ana ye hu ye ana ye trezi bubo ho mpa ye trezi ya ana ye hu se school no wo Santa Maria ho ne ye ko hu ye ntia de case ni ko so otuom eto omkra hu enkra ne ko school na police fo no ko hu nkra no be ma ne be o mu chi ni tum no akra ho so aka kire o mu se woni akra ho wo voter ba bi ye adwuma me pa chan eti ekodu so otuo mu ono ye ya kikrikri no de nkura ne bai odo ombeduru ye na central fo no omo anhwa anka asem na ne da amame omo se omo ka menti ase na mse de enti amenti ase se me mpese kombedi me ma no na meti ha medidi na menya bia cha ma afofo na me mate ba bi no omo bre no eno na ye me ya etimi ma nkura ne nya da entina ne ho nko school se nkura ne makwan na se na otwemie na kwama de enwa na otwemie no mkwa kodi no no a eye normal na so no omo betina 3 months pa de ontimi hwa nkura no me kan central for antiase anom ka se de nkura na makon do mo bedu kuma se am ne omu nkofie eti omo bia school no ana me sam omu ko school no omo ko no etimi wodwoma na me ma me kro na omo frɛ me ma me so omo kwa akɔkye no ese be ma ne se ode nkwa ne bedru kuma se no do mo maame wanfa o mama me abra nya na ne o central mine ne ka se me fa me manko no be ma ne se wanfa nkwa na mama ode ne ma me maame eye 2021 anim ye di Easter no hwie no na me maame a kire o mo adwom ba bia ye store wo eti ye ne ma no su yetu ma hyehye awie mi pagya miti ana hu su one wo entrance no ne enkofo bi gina ho nti omo no no ne kire se me nti obae no no maame ne busa no sisese den ti se ne me kan ye na anaja ye san ba central ye ba ho no ma se wapa bibi kakra mo mu misuma mpehwe amo eti ye ba ho no ma dofsu omo ana case ni omo nsam ne sian omo nti ase eti tam na me ka se me nti ase na nsa ne ye be ko fie no me de omo ko fie no ana lady ba ko sise me nti ase me fa nko court
eti me de baskwa ha eti sa tam no mu process enti dio asenu be si na no nene me makura bi dwane je ma so ani abresa wo penkura enti on so bole tentem ti da no mo che me no a meti wona na half one court for so be 7 wo ano ansa na omu jami eti omu jami na de chi ye na yesa akwo no ana omu panyin ka say case na mumani abresa maka wie no ba ne se start wo mampontri scan kra wontua odwane ye case no mu di ni sei pepe se wo hu ne se afa no mu nyina tete wo ana se pepe bia no akrachi case ne ni ye ba bia oba ne pe bia onfa nko ma na me de ba court wo no eti ho ne ma twen a omu se di se ye kwa akra ne kwaka because ho ne nkra ne wo ma twen a wan ye ni ono omu wa akra na akra ho no ma wiase dia wonam a na nyame ni bofo ama me koye no so tuom dofsu maame no ma lizi wode me ye ne ba opema asem etina mitimi send skama no no ma didwa e de akosi school mu ama nkura no a na omo madamfo de ma wo mo maame na akura e de ho dwa ti se calipo biscuits cake maame na so so otimi yam anopo ba no ma dofsu maame no ama ne boys no e de akoma no akoma nkura no school efi se adwa na me de koye na sen no mu sika bio omo kwa nipa mienu kantin ji 77 cd to omo 20 a 3 cd ena ka kire enkran brabo 3 cd na no mo de to aduane eti maame ne se da na boys ne koye na omo se ene mun kan kire maame no face kametua na ewa achi kra na madam fo de to ana maame na me ne aduma ma 50 cd na me so me di 100 cd scan won e send ma maame no ana omo dididi ano ma nti omo akwa na me hwe so do me ba wan fo mama me friend na osimi ye aduma matu kwan saa afa de o friend kra nko bio e free September ni mbesi sam na o friend be ma na nko minyano na me jane friend enso me maame ka cha me se be ma ne friend ne chia no oni ni di nkomo enkura no kra friend ma Akos die ma mawie metia kra ne se kwasi ada no me maame friend me osi a me ba panyin na friend se me mra o montade eti omo papa oba na ono papa te no omo wo saga ni krom na omo nya mankran eti se omo krom a wa hene minim krom a eti se omo bedroom kran a so omo na namba nde tem bia na no me kunu namba nde na wo mu trim eti se omo bedru a na ye be fere ye be ma da fro na wodi ntade na ba nam ka che me maame se number na wono de wo so woni nkra ne from friend be so maame so me maame so but enye wo da bi me maame na e ka o minim wono na e ka se nkra no no ka se da bia no mo so mo yi antade ai se nkra ne no maame communicate na emom no enye wo me pa chan nkra no o ma na nkasa nim wo ankasa wo number da bi o mu nim mi number no o ba pa ne no wo say wanya 10 years 27 December be ma ne be fa no wo say be ma ne ba be form no na panyin ni wo 7 no na fe no obenya 8 no ana na de no odi won so nya 5 benya 6 na no obe form na me nto om kan no odi ka kire ne na fofo se emra se so obenya 5 years a wutimi fa no eti no oba be fa nkora na ko me pa chan ma mienu ma nso me pa chan ma de ma mienu picture kora o ma ha like adena wo ma kwan ma obefa nkora no wabra na woni obi obefa omo so no omo kwotena ma me pa cho so omo mesra no because ano so buko do so ye bebisa ma me pa cho obefa nkora no me be ma ne de oni ma ni nkomo because what try me awe nyame me kra ne da so tiase ntiase oni ma ni nye enhia it's one frame ofra maame na se wo ya wo ma wona wode nkura no kokoma o maame me pa chan me pa chan sa wo maame kwan sa on fa nkura no ma be ma no a on tumi fa nkura no mo besides wode nkura no so koye no na wo hwe wo mo me pa chan wode nkura no koma wo maame no me pa chan entinye sei bia wo abandon nkura no e na wo maame no na esti a hesuo hwe wo mo nti obetumi akase ma bra nti be ma no kura ba o me fa nkura no enti kwan be so maame na ma wa mane de wo hunu ya ne se nkra ne bag ke omo no mbekra ene sen mami pacho kitwa no wo me ho lockdown bae no wono Fred ya wo mo no be ma no wo friend kodwe ma ana de menene ti no friend da eti lockdown bae no
ana osina na mentna ha mekọ da ho airfly eti naketwa no wo yen ho ana na madam for nurse na me ne no akra ono so wo ye adwuma so hu lockdown boss want me fa ne ba ne nkọ adwuma enti ode ne ba ne brɛ me ebe ka mu okumase eti yanko ma na minim hwe eti ekọ so otuom police station ho no ehọ na be ma ne be ka kire ma me ne se ehọ na obe ka kire ma ayi police ma me ne se me ma me so wa brɛ want me hwe nkora no okashira wo ma me na nkasa da bi me ma me anka kire me nkora ne papa no se ayi dove su na wo so otuom mo che no pese me hu ne se wo ma me no wonu omo wa ma dabi me pa chan wo se dua bokro obebo e wo police wona ma me ne se obebodua said obodua me ma me ka so anka obebodua ana afa me ma me se omo do so odan ni mu dodo pato wa ma wa ma ne me pa cha dabi me ba nkra no se wa ma do so me pa cha dabi ma dan no tim na me so no me ma me kwatena me call nursing training no madam fu bi na me ni di nkomo no se no ofa bi wo dan si baabi na mkoye bi ma wo enti e dan kese be se mo hayi kakra ka ho kese ana porch toilet no adwa ye ka ho woni nkranke to we nkon woni kunu me de odi machin so papa ewu me hia be ma we anche na ne papa ewu enti me kunu we na gina ne akra no koye ye wo patase south enti woni nkra no me ma no nko a me ni nua bia o why o ma me bone ana me pa cho me nim kwan bi so me pa cho kai wuti me bia na ma wa ye no bone kwan bi so watia no kwan bi so a wanka so wani ma ho so ma me nkai nti wo papa free mu nyina wo na wo so wo ma me an kakra sa de abedru me papa de ono nko me papa nde otiase na nsia akra na me kwa ko hunu me papa nde otiase ono nko ba me nua be man no e papa ne wuye no me kunu ya me ne ti o ono na gina ye aduane akra keto no class 4 omo gina daka sika me kunu na tua ye bibia so na man ne mampanifo ye doctors ne ba ko kra doctor wo jaache enso omo say omo papa ahwe omo ti omo nyina abeche bibia pepepe ma me nimbone amede ami mami o pankro no da brakafo so omo hwa omo bedi adanse me de me mami betro na me nwa no 1 year me mami nya adwuma da me mami me de ne betna kumase wo ma no 50 cedis ya nya da bia no oba wo ma 50 cedis ana meboa e wo ma no waba no abesra no ma no 50 but wo so woni wo kunu de mo na da bia mo light bed ni na etua e free say yakofa wo yes ana nkura ni free oba e ma no so kofa ne ma no ana esi ya light bed ni tua e kan be da ho ama etwa ne light mu na wonyi ni sa ayi malam ya be maidin wo ko ho senka wo mu anu no wanyi woni nkura yi free way ma wa kwachi mu ma mi adwen wo malam ne ho de because so they will say kekan anu oden ma asam ne bae na ode nkura ne ma wo mu koye no obia wo se ade na ma me na adwen mu hasa na adabraka akura hwede boy di ye mu hwede boy ye ma wo ma ho kwan a ana osefo ne betimi asewo efise ma me no wo su ko Pentecost ukompa ibo no pa nwumre ayi nyina ukọ enti ade na wo ma ho kwan mo sefo ne yeden ade wo ye adwuma wo fra wo se o Kristo ni ogidi ni a me twa na me kan no ma meti ase se o se wo hu otiri ni na sefo yeden esresra de eti sa wo tene nko a ma wo nsra de eti se ma me no ogini hu di se o Kristo ni a obentimi fa ne nko aduro so enkochi na adwa na se enko eni bibi oba me fensen wode afia akwachiwa se he no te wada so ti fie ho na pankro no adabraka broni na ere afia akwachiwa bomode ya nefa ne ye frewo ya frewa ye frewa no akate na ye busy ye frewa no wami asokwe na drop na ye busy enti ma me de wo bayi kan ye nka se no kra ne mum ne ye pese ye hu ne se anyenye bia omo beto nkura no egu wuso no wayi nani enti wonso abrewa wabre enti papa ne ba ye no na wasa woda ne nkura no de ema no wo hosa na wama ye hunu sa obeya so ne ka sa wabre ene woda ne nkura no de ne ma papa yi ene sese wo sa nya ne ma ene wode ba be hyewo a na wama ye hunu die ntia
enkoda ne kodi papa ne ho no ma ye hunu se anye bia no enkoda no kura wo ho a wo baisi no odi dwa ebre wo no oboa ebi kura ne papa no ana na san esande usika enti ye pa no kura wo mu enti ma me ye fra wo a fa na ne ni komo ma me kwa chewa ye fra wo akua ye nna di komo dada ye nna di onya fa ne e be fra wo ma me ye ne wadi nkomo dada na be ma ne so line nso imano otre onu so kwa no akate no mi gidi say on say ma me ne phone no aye busy imano otre phone aye busy enti yanim say wo mu mienu na gina phone no so no mo bo mo nkomo because we dia aye busy me pa mo cha pa ma me me yanyaw ne ehu dia wo bai e ka no ye no kra na ma me so asem sa ma lam ya wo ka che o say sese nkura no na wuhia wo mo me pa cho me hia me ma me pa chan na sa wo je nkura yi na ebia imase sese de waje nkura no wase waje nkura no nti no enya ade a mehwe wo mo bi ma betimi ahwe wo mo me pa cho metimi ahwe ma ade hello na ekwa ma me kwa chiwa Mame mo ho ya na awo na pomite sai ami adumo ya da Crystal say wo ba Angelina e de asem bia beto ya nim na wiei na se de wo se kano no na niam bi hwehwe ya so se batan ebetumi e de ne ba afa kwan bi so sa mame wo ba Angie ne ma no na wo mo wa won chen mami kwa chiwa hello mami kwa chiwa hey mami me say Maa Akos ne me say oba Angie ne ma na omo no na tie onana no no me na se no okru de mi odo da ka na mo de ane na mo ka na de mo nyira ni mi nkyare yo mami brebai enkra no bedi wo nkyɛn no na wo manya mfie sɛ ma ye hunu kwa ba so no mo fa so a no ana me mienu ana okru de so ba ko be ma ba ko da ka emu de ane na ɛyɛ wo ankasa wo nana no ankasa wo ba Angie one ɔkyerema ɛna meka ho asɛm hello mame oba Angie one ɔkyerema no mame kwachiwa mame dabi enka jesu won kate no se wo kase won kate na kire wodi ananim se question na me bi sa wo no wa kate no wonim wote enti mo sa frɛ no se de wo gya ne nkyere ka kire so on kate ne dia na munim asama ye ka no enti akwa mo nsan e frɛ ne biem na ye hu no de me ka no se one ebra malam ne ka kire wo se abrobe no se ni no wo ma ba ma ne huni o ma ne huni me ka kire no e no se dai efiri onu ne ya hu ni bio wo ka kire na me pese me hu se me ka kire ne se me ka kire ne se kodwaima malam na okọ no wa frɛ mi os me adaje a me de kɔ malam obi atete mi Pentecost me kɔ da nam se wa bra ben ya ni eti be fa wa de ne kodi na de be ba oso ne ma efiri ho ma ana me hu ni bio kwesi 2018 na o hya ase me wale wie na o hya ase ba ho no obo wo ma me amane ye me ma me ho na abrobe ne kogu yo na me wo go so na me won kasem me ma me ho na abrobe ne kogu ye enti wo ma me nim de ekoso me pa chan ansa kwa na be ma ne se ba so be fa nkra na ode wo mo me pa chan na one wujidi ma ye hu no kre e bia na o ma me abre because na woni wo kunu mu mfe nkora no enti ma ye hu no kre e bia wo kire ho because abaya day okay hello yes eno kwachiwa wana kwachiwa mi amini Maa Akos Akoma FM Akos mi anya na me ni wudi nkomo aha ma me kwachiwa ni okay
ma me kwachiwa wuni ana Bate debio. enye ono a ekwa monhwe na monhwe mame na me biso asem na mo ni konkura no ho na mo ni konkura no ho etu benya dance ni obetumi aka kire se o wampa me kura me de ne mani tua enema no neba sika no neba de ma me ni hia bia no na anje ne kunu eye ema no adansifo de me obebre ma wa dansifo bebre efisa da no kura na sa eda na no okọ ninia na yie no okọ fiada da na okọ no kura me kunu sa no ne bedwale me ba no efisa ne MCS be 2 weeks mu no mko ayie no eti obedwale okọ no kura be ma no kro gya ne kwan e ma ne di kọ ayie no ana na mi sister ba ko banyem ye opo ne ba no se wo gya ne life man ti ga no trezi ko hu be ma na so dada moto bi mu na akra ni dwane ba me maama wonti me maama ne ye ne nana eti oba no na so be pamo no na me kunu si maama mpamo no abayiwa de fa ne kan ho ne ntine be hwani nsen na mana wo no wo de be ya futuo eti ga no wotena ye ho woyi wo wie no mogya tu no kra me kunu ne kotwe mogya ma no nim de ko so se na wo hwe wo no na se mi hu no onu nim ana fira hyasie ni nyina na me ton force ni nyina so mia na me chop money ye bibia okay na yehwe ahaya kuma 87.9 makuma mu nsam dwumade no anu asugu so awutie wo se imano ochre ye wo ho ade me pa chan okay awade ni gui like mugu awade no ansa na wo kwa akohia be me ya wo ne tie me pa chan o de nsa Akoma no me pa chan ya de ma papa se wonye ye mfa nko yehwe eti me wa fa valanda no so we krom ne nchini ase ho ano mo de to ye okay mo de nsa Akoma no so na akohia ya baba mo court na ma me ohobi court na moko no court na ye ko no ma na me di be kodofs no me ma me frɛ me kura me ne tika che ne se enkura ne ye be ma na nkasa ma eti se me di be ma ne ko ba bi o me di adanse ma me ne me di adanse ma me china asem o ka che me kura me ne ti no eti me kwa nkran na me ba no me 4 months no osua e se de 2 years no osua me ne me kunu ne ko saa to ba bia me ne na ekọ okay na me ma me ni machi eti na ne last day no aye ba be wie court ne beka so be transfer asem na kwa akra no saa ye ma se na no mo hye wa ma ne no me hu se me ma me edi be ma na chinkura ne papa na chi obedi adanse ama no eti obaye no ye free ko ronsa wo mu de ewura da bi mu ye nka no petenim eti edi ewura da owura hobi ana o musan se wo kwen wo se an asam na ye kan obi ka na o mka chen se obi ka hello Me ba cho mi tie. eno kwa cho de na me bisa ne se wo ba anji ne ma mienu Me ba cho mi tie. Thank you. Hello. eno kwa cho Hello. eno kwa cho Sacho akasa mu. Me kasa mu gamio. me kasa eno kwa cho atie Hello mi tie. me bisa se wo ba anji one ochre e ma mienu no bibai ena ne betna wo ho Problem is that the 2012 no be tawo tamino. No na na tie. Awa babraka. Ani atuna wa antia. Ana san mi nachi. Kitwa ndina jaza. Tamino. Na ni chari ni jaba do so ni process. Ya no wo ho. Ana mo na san do ni nachi ba no. To wi nachi ba na ndro mi na. Awo mo ho. Niana mimi maadi ya le wa maadi mungwana ndio mmoja bia yoni nyanjese anaanza njese ana mbatana nje ya wewe omo ana mimi maadi ni na beni ni na nana yete arabraka me da se ebra na woni nkra no etie wo ti wo mo na wo hwe wo mo kama ede ma oba facha me na sabe na wo yi adwuma Ninia ya kawa wani se le baba ya na ko suno to wani ya ni si ta na tie ti mo ya ni ma ya ku
ana ni na ade sa le be na ade ni ko su pa na making bread le na ade ama mi ko school ka o tu ni ko o sa se bread me no say time a ana na ti ma ana na ti ni ti o wa wo ya na na mo ti no amon ana ni na na le enye say bi ya na bibi aso mi ndi ba so na mi edma na aso mi edma endi de na nti bia se na de mi kira ba na mi ti ni papa na wa ya ni endi na de ami na ye mi ko Sunday school at Trenchia na brother ni Sunday school ona bibi na ona ye ya ka sa o mo ko computer school ona to sia kakra o te na bi na sia mi kakra ana ni ejaja yo endoro na from o me ba mi ni na from se o mo school kan na sin training pa won kran enti yo ko ana ko e ti so awara ana mi ko ko ya na ni dia so ko acheno me ko tra na ni ya no ti siri ti ke de men bia ana mo ma bia bi na mi be ya no di ko na sin training ma me enu dia wo ye ba ta ya bi da bi tie mimi bi sa se sabe na wo ye enu dia wo ba ni akosua enu oba ta dia wo wo a e wo se enti wo hwe wo ba abebi so yi me dia me na mi bi sa no enu dia mi se wo ka se wo ko school ni ade nyina no wo anyi wo ma me afrim ana wo yi ni fi ana mi tell se so wo ye na mi ye aduma be dia mi so wo yi se wo ni na mi ye aduma ni so se mo ko wa na mo ko no yale enu ano no nti na wo nya no yale to so bi ba me tie ya be chiri ni ana mi na mo wa na ka ya bi ya tinya enu kwa be ba no ya abeta dia ni na ni bi ye no ka me yale eye wo ba mi sini ya be yale eye wo ba wo traduane ma dia enye so ka chiwa kwa hwa wo ba ya me na wie ayi nursing school na osema me hu se wa bre me ho se tira se sho na no manya adwuma mehwe wo a enye bone enti menko ho eno de enye bone but na me pese me se na wo nya adwuma sa bre no a na on odisikaba wonu ye adwuma de ebi ebu a wadi dwaba ebu a odisikaba sama meji hwankoda no anase na wo na wutsam wo fifre hwankoda no nti ena me bisa sa na wo ye adwuma no omra ni me tia na na okuka sa na ndie na me na 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 me ko je ima no me je se e ma bi se ni be ma ni ma o ba se ti e mo na na di bi a de e ba ma na ko wu yi ye o ko bi se enkra ni o nya ase o nya bo so na che ana wa re mi chichiri bo ma wa re mi ye be e ko bi ye no e bi ko bi ye no ana ti be ma mo ko handa ma ko handa no ana me ka che se ti ya ko handa e cho ko tranda bi ni ti me nke etiwa ye ri bi me be ye be e bi sa ba ni ko ma han mo ti si ka bi se ti bi na ri me ko ja mo ti me ye nkre e me ne ko ja ba kra na e jo ni me bi bi ni ti me be me bi ya be o ti e bi ona mbe me kan le tu ma se mo de ma no ko ma han ona sha se su di ko ja na me je nkre na di ko ja na me je nkre ti ni na ma ni ko bi school so na nka ti o se o na nsie mienu ni na nsie mienu ko afi ni busu ni ya mi no ya ga na ko school na ga na ma ya na brado do no ni se me ti a na we ni bo mo bo o di ni ka ya na aso ti ase sa ni na mi su ni wo kula wa mo ndi na wa che ni na ba ni me chi ni ku na papa ni ni wa ti ase e di be na njo wa na wa che le che na wa che ni di sikaba e ndi wa ni de me ka so ni ye hu hawa wa nkwa no ha ni na hu ha so na je ni na kwa no na le ku na papa no na ni bibi aba ani ni ke ti wa na hihye nkra ya e ndi wa na wo ma na wa re ni bi ye asam no ko court mo ko da mo ko kan e abulu so no se men kan ho e ndi ma kan bi o ma na we se e mo na jo mo ka try me se o pe mo na ka try me se yo mo ko kan so mo na wo mo si musi bi a mo ko e mo e si che campus salary emi e ndi ma
kwaje ba bu su ni wa kwaje ba kono ada kwaje asha na kwaje ba bu su ni ebi anabi ala ni bi sa so na ani kwaje ma ayi na kwa to akosi sei na ba bu su ni bi anabi ni aka che mi se kwaje ma se wọ́n fẹ́ bí ayọ̀ dẹ̀ ọ̀ma ẹ̀rọ mi ti wọ́n bá wòye ma ṣe ẹ̀ǹdìní wọ́n há ní kò jẹ́ ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ fi ọ̀ma aṣọ ọ̀dẹ̀ fìrà ń kura no ẹ̀nà mi bá ṣọ ọ̀dẹ̀ fìrà ọ̀ma dẹ̀ ní ìtìmí ń pa wọn ẹ̀jẹ̀ ọ̀lẹ̀ yìí lọ́ba nǹkan tí ọ̀sẹ̀ mi yìí má bà ẹ̀nà ẹ̀hẹ́ mi ma mi ẹ̀nà ọ̀ka tí ọ̀sẹ̀ yìí má bà mi ń pa mi ẹ̀nà mi ṣe àkọsíà ní ìtìmí ń pa mi no sọ ọkọ wù yẹ kura ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ ma mi wọ́n yíyà ẹ̀nà ìkìlọ̀ ọba ṣọ ọ̀dẹ̀ hẹ́ mi ma ẹ̀nà wọn yẹ ní bìẹ̀ ní ìtìmí ń pa mi bẹ́ẹ̀ ma mi fẹ́ wọ́n kọ́ ọ̀nà mi kan sáà náà bẹ́ẹ̀ mi lẹ́yìn tó wọ́ èdè wọ́n máa ṣe tó kò tó òfin ṣùgbọ́n máa wù yẹ ṣe ìgbà ọ̀nà máa ní bí yẹ̀ wọ́ ní sàbáàbò bàkú nà kọ́ pẹ́ ìgbà máa náà ní màmí ní kọ́ yẹ ìgbà mi. èdè wọ́n wá ó bá ṣe bá ṣe tó kó ìfẹ́ mìíràn ọ̀nà kò jẹ́ ìmọ̀ máa ṣe nípa àmì bẹ́ẹ̀ náà lọ́ka ṣe ṣe kò jẹ́ ìmọ̀ ṣe wà pé lẹ́yìn yẹn bí wọ́n kàn èdè lọ́jọ́ ọ̀bá yà á ní mọ́dà fẹ́tì ẹnu nínú máa wọ́n bá ń tẹ́ ìgbìmọ̀ mọ̀ ní ti sọ wọ́n mọ́ bí a wọ́n mú bá sánù wọ́n ẹni ọ̀kan àṣà àná mi ti lè fọ́pẹ́ ń bẹ̀ tó tó mi ní tuntun títí yẹn ní ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ àkọ́nà ọ̀sẹ̀ wọ́n wọ fún náà ẹbí tẹ̀ níbi ètò ilé tí ẹ̀dẹ̀ 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 àṣẹ̀ndé nà ẹ̀nà ìtú àfẹ́tẹ̀ náà àdé sẹ́ndé nà èdè wọn wà ní kojú ìmọ̀ bá nà sinamá nà mẹ́nà wò mà mẹ́nà ìdílé yẹ èdè tí o kóńtù àṣẹ kòkò yẹ ìdílé mbiri ha mẹ́fà ha níbi ẹ̀mí sika àwọn kòtù àná kóòtù mẹ́ẹ̀mùsá kóòtù hù sika tí o sọ ọ́ ní ìkùnú akanisẹ́yìn sẹ́yìn akanisẹ́yìn mẹ́ẹ̀mùsá. Ebi ewere a lọ́kọ̀jọ́ ìmọ̀nù kọ́ a mẹ́sàn-án ọ̀dí ọba yìí kàtẹ́ ìbẹ̀ ní àná ọ̀dí ọba náà soso ìdí ìta àná orí màá ní ilé ẹ̀jùmọ́ náà di sìkà bá ebi náà ṣe bí sáàsà àkọsíà kòjú ìmọ̀ nǹkan ń kúrẹ́ sí kẹ̀wù sí ìyàmúṣe wọ́n ń tẹ́bi mẹ́yà wọ́n ṣíṣí wọn kọ́ kóòtù wọn kọ́ ká fi náà kọ́ mi sẹ́yìn ọ̀nà ìgbà ni bàtà tí wọ́n mi sẹ́yìn wọ́n kọ́ àkọ́ọ̀tù wọn kòjú ìmọ̀ àdì àkọ́tù wọn sẹ́yìn bùsùn yìí sọ àwọn ìdílé sáà ní ẹnu wọn sìkà dẹ̀ máa máa bọ̀ ntí wọn ètò ọlọ́sẹ̀ ń bí ayẹyẹ ẹgbẹ́ òfin èso ètò ìmọ̀lẹ́sẹ̀ káàkiri máa ń káyọ̀ èyí sí ìwéjúmọ̀ àwọn tó ọ̀nà ẹ̀wọ̀n ètò ọ̀wọ́ àná ìgbàna banana yàtọ̀ ní kíkà náà wà ìdíjẹ́ bíjà àgbẹ̀rẹ̀ mọ̀ ọ̀wọ́ àná asosọ ẹ̀dìjà náà di àbá ọ̀wọ́ àjọba náà di fẹ́ẹ̀sì kọ́ àgùnà ní akọ̀tọ̀ sáà nàmẹ́rẹ́ èdè tètè wá ọ̀nà mi yàrá kàkẹ́ mùsùlùmí ní abẹ́rẹ́ mi sí àpẹ́ níbi kò jẹ́ màá ń ṣàyẹ̀ kọ́ ẹ̀nà àṣẹ nàná mẹ̀mẹ̀kọ́ nà mí ní ọdún tìrìkà ana ebe nsa ne kọ́ ẹni ẹ̀kọ́ ọ̀yẹ́ no náà ní ebe bíi ọ̀fà àtọ́ ní ebe bíi àwárí ẹ̀mẹ́ gyina mu ọ̀nà abẹ́ nsa náà ẹ̀dẹ̀ akọ́mọ́ no ana mi ti mi deɛ ntuo yìí wọ́n sọ mi pẹ̀ntì mi mpẹ́sẹ̀ ẹ̀bẹ́ pàṣẹ bẹ́ẹ̀ ndiri sẹ́ maa mi tẹ̀lé mi gbọ́ ní na so wọ́n yẹ bi tìrì kan ẹ̀bẹ́ nsa ne ẹ̀kọ́ ẹ̀ nam so na akọ́ ẹ̀kọ́ àná náà mi tó ẹ̀dá ta tó ẹ̀na ẹ̀dá ka yẹrẹ tó mo kàn sẹ́ yie na abẹ́ nsa no ẹ̀na àpàtà nam deɛ maa mi tẹ̀lé mi tún bẹ́ẹ̀ bi ẹ̀hùn ọ̀nà mi náà tún wá ní ọkọ̀ wàlú ebi tí a nà ní ọba wọn mọ̀npàdé ebi sọ́dọ̀ yìí wà ìfúrọ̀ kàmá wàlú. èdè ọlọ́run yẹn pèjé ìmọ̀ nígbà tó lọ lè 2018 no ọ̀nà ọba àwọn sẹ́ wàhán náà wọ̀ nkran èdè náà èyí sàdá ọ̀bẹ sánkura no mọ̀dà ní ọba wa dọ̀ ọmọ pẹ̀lú yìí sà tó ọ̀nà náà wọ́n lè ní yẹn ọba wa ní ẹ̀mí ẹ̀mí ẹ̀sì ọ̀nà ká sọ pèjé nkran ìsà ẹ̀dẹ̀ ẹ̀sì dàda mi sẹ́rẹ̀ màmí fún ọmọ nkọ̀jọ́ ọdẹ ọkọ̀ yàwó àdá ní èkó ìṣẹ̀mí ìṣẹ̀mí yàwó àdá èsì àdá abẹ́yìn ìgbà pẹ̀ sí àdá ẹ̀jẹ̀ alánàpà ẹ̀nà ọ̀fẹ́ nkúrà náà wọ́n di nkúrà náà ìbá lèdè ọmọ bàá dẹ̀ ní ọ̀tún mọ́dà èsì sàásù ọ̀bẹ bí ọ̀nà láwé ntí lèdè ọmọ bàá nà mùsùn yìí ẹ̀nà ọ̀bẹ nkúrà náà ẹ̀bá ayẹ ẹ̀hù èdè ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ mà nọ àwọn yẹn bí yẹn nyina ọba ẹ̀bá nkúrà ní sukùl họ màmá mi ìgbé ọba bẹ́ẹ̀ kùmà sí bẹ́sẹ̀ nkúrà ní sukùl họ náà wọ̀ kọ́ ẹ̀nà àwọn olùgbé ibi kíkà fọ́ nínú mbàmà bẹ́ẹ̀ mà nọ sẹ́ni bí àwọn ìṣe bẹ́ẹ̀ mà nọ èdè kọjá mà mí ní ní asọ̀ ọ̀hún ní kọjá ìmọ̀ ní asọ̀ èdè yẹn wá nà yàrá ẹni bá kọ́ lẹ́tìrì bá yẹ nọ twenty mi ọ̀nà mi náà fà sẹ́ nkùrà ń pẹ́ sukùl ti bí sí ní ìsìlẹ̀ mi ọ̀nà kọjá ìmọ̀ fúra mi fẹ́ nàná ọ̀nà mi fi kọjá lọ sí ìbẹ̀tẹ̀ mi bẹ́ fẹ́ ọba yà á mú pẹ̀lú ọ̀nà ń pẹ́ sukùl yẹn sukùl ẹ̀dínà mi yẹ nkọ́ mi fà á náà wọ́n ní akẹ́kẹ́ mọ̀ ní ọ̀nà mi ká kyẹ́ kọjá nkùrà mi bìrẹ̀ nínú ọmọ yẹ̀dẹ̀ ẹ̀ma ebi àwọn owó tẹ̀lé àwọn ẹ̀dùnmẹ̀ ìdúnyà na sọ wọ́n wá
ya trese baby ase na betu ko ya ni nfa ne hwan o na betu awara me ko mo mala me na ba pa ba mo ku aba ya de na ma ni na siri nti mo ku aba no mo da mi ti na mo ku aba nti o mo ko mo ku ni nka ena me ka ma so no wa fa ni bia bi ana ka sa ni ye mo so so me ma no ade mo no ni chipa mo ko je ma se bi sta bi si so no ana ni se me ma ko je ma bo se bi si ka ide e si na ma ko yi si ka ni sa no wa de ba to aso ase 2 million fie ye fie de anta ma kire nta me ya kire 2 million na de ba to aso anta na ya de no o de ba elimi ya na me o ka se la fe na na fo ma ko kranti bu si ya chulu ya de na o si ni wa chulu ala sa fa mi se nana de pe se mbo so ba wa amoko na ni ye bi ko na si training ni ya bi kwa na fi akwa na fi training ko sukuu na mu na ati to bankan enti oba so onu mo ko oni anu kwa oni ko di na o chimi ni oba ni oba grama ebe ada ala mi se ya ti ani kana no so me kana sa ni gbawo enti bi so ni na ba bo so ni wa chimi so da na pe ade ati le na e bia ba se e bra da ni from se na na me ba se ba fa me na no ko no mu so ala ba na mo na ba I'm going to say that then I see about that day. When the two shit, no one is police in me. When you have in your way, all of this, so let me see a course to Sakosia. I gave you a day mail to Macron. So that the floor by Amadu or Marco. I don't know about the catcher, and whenever you know, or look for the medical and I'm saying, and say, and what call you now? What I'm never do. Lẹ́yìn ọba ya de odi be soso me fe bu na ko je na ba no be so ọba ya na namba me ho no de mother ko e ja re sa no 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 ana ka se ya wu di mother ni ma ni eyi nsuo awo free di mama na no ana ni de ya wa ba ko mu kro mu eyi e di na mi na ba na ni ana ko je ma fe mi se na na ba na mi fi na ba le na ni de no fa kwa na mo na wo ndi be so ọba ya de na ko na mi friend mani je ma bi fa mo da na na ka ho ona se anu ona onde o mi so ba ya na ni ko be o ma mi tie no e se ti ho ona ba fa wo nko na do mo ko ye o do mo ko ya de ti ko si ara ma se ni sa friend se na ya ko bi ona mi so de ya mi ase mo ko de ya mi ase de nko anu we na no mo ye de e ka se bi nko mo ko ti ara mo ka se ni yeso ye ko na ati aso enu kwa cho na se wo ayi wo ba anji enim na onim se be ma no be fa nkura no akọ na onim se o be fa wo mo no makotena ana wo mo ba bi oni kra no na mi etie na se na ga so be so mi no makotie so ni o su sa no wo be so o no kwa so be so ni do maba eni kwa no so da ba ni ase e be fa nkura no a o mi ni eni tutu ano no makotie mo na fofo so awo abodi wona ni o mo tie no eni mre be chesia wo na ndo mo ba no ja o mo ma beda no di o ma ba endi ni ni na ni akase ko je na be ka so be fa nkura no ana wa ko tna bu ba on bo mo na bre na no okay wo ti o ni akọ na si training sa na so school endi o le ba nkura ba na wo ti ye ni o ba wo do na be aba okay na wo ti ye ni so papa ana mi friend ko jo na wa da no wa se na o ni aka no so mo we ana mo so mo we de o da no no o se obefa wo mo no odi mo ko wo so ye follow up di a chire da ba na adi o mo beba wo befa wo mo di atwa so ye a wo di mo ko ye a wo mo ma no ko mo ba na wo ni ochire edi ye ni wa se ni ko mo woni nkura ne kwa kwotena wo ka se wo mo mesra o ana me ko ba no ana me bi ni so na ala bi ko na so kan bi an ko ma na mi tie ono me ni wa pa ho me pushe di o ba ma ko ka na ma na me ya ko no ana me bi sa me no so na ro no ka ana so me na ka no ro we ana me la da o ba ya na me ko na me ka sa first na me ko to am ka sa ye en bi ba mo ko bi na o chi ni ko be me ja be ka ho me ku ala no ya me bi so su bi o ba ya na ma fa let me see what I'm saying.
Messiah, and I'm behind like a on the Nana, Serena, so much. I am the mother, I am the anonymous. Mamma, only I say, I know you are buyer. I can't get on send you a mother of my buyer. She said, you are. What about your man? The friend of Mama Belinda. Mama Belinda, the no end to answer. Me pass a brana and crying what's yano. Don't obey shower, me person who said not or shower more kama. Emma won and not when it. Not a hello, a brana one name or none no matiano me no. I will buy a shank with Anoma, once who hotel, and that or show. I'm glad yet. Tell him that. Or show me. Okay. Papa and so. Omo papa no so fetch re e di sika bi brown anaso ono so hwe wo mo ko je ina ni de e ma wa le ni ba sa no ba de ti de nsi na na wa kire ni de ta ba sika bi a me hwe mi nsam ala ya bi ti ana ba ya ko ni no afeni bi sini ya bi ko school no ala ni sa ko si so de mande o ba ya ko school ko je na wa kire no no wo fa sika ma wokoja sika ba ku mienu miensa wo court wo wan fa bi ansa nko ho bie mu no enkoda no hwan enadi wo mu kwoto school brother me tu afa ni ya na mka tu le ba ni se wo wa afi ale bi sini me se minim anu de waka why na you go to school eya wo be ni kuru ya wo worry ni se ya and ko lo mu ana Daddy sa mo na wa ni le na no Same no wala e sofi no wala no. Enti wo bonu an de nkura ne to school. Aha, we all go school no. We be kale, ya nyele kwa. Enti wo de school me de ne say. Wo be say the way you see a treat you ene nkura no a wutumi atai kwadwu wo kire achi eye imano ochi ema ni be fa nkoda no because wa mama brepa wo se bra ne certificate ho sam Daddy tie me ya wo ka se bi tie me me se you ko sa ka na ye ni chiche bi o tele de me o dia ne pantu wo dia tie me me che se wo be kwane a imano ochiri yi ade wo ene wo nokra famu ene yi ade a woni mu afamu na eho ma asem na obaye wa kwankwa high store kra ma wantra no woni imano ochiri ma nkwa to store bi na motia no me ba ta o guys na de obaye woni imano ochiri wo ma nkwa to store bi kra nkwa high store bi na motia no na motonto ne ma me ba ta ya ko ha sta na me kla na me tonto ne ma imana wa chire me ya na me ba me ka so sto bi ana wo endi an kwa ne an kwa je endi akwa na me ba me ke fe tia ko je na mi scandal no o je me di se 70 million se 75 ka se sto no me ba ta na me je ya ne ba tra sto bi ana e ti ta na ni wo na Mama ni sa mi kita ko ti say yes me transfer di ana. Okay, but omo kokwa store and store me tie. Omo kokwa store de anya okra na akwotena no. Anya wo bay. Wo ka start so e na so mi ni wa se. Ala mi ni ti. Ala mi so ko ka na so na wo ka start am. Ma mi ti o yen ti store na ba ye. Mama, I ko ka store no kwa ni ba me person me store na mentra no mentra say bia no na so no ko ka se atra no so me ba ni na de klo e no na ti bu ase e no bia na ni so na mbe ko asoma na me ko na tse me ba ni won ka store no ko je na mo ti me na mo kwa je no ka ni le ni ma no o na 75 million so 8 million ala ko je na diskala ko 50 million and the 50 million ni ba ni ko chanka chanka ko yellow wala maya ana usawo wada ni ba na ga je so be na ni choose no wa ga je so ya ma asem na ga je so be na no antiti ya ni ke ya ni kana ba ba ni ba 50 million no ga kia wo bay say
ima tete ne pa ya wunim ni nyina mu na na mapese wu mi bisa sa tete no na wunim ana ya no kore ana na nya no kore wa what ma tete so tete ne pa wodi nani impokra no nursing school ya abrewa wo bo modia de ne koye ne original certificate kura kwodi bembe yi ho a ne sanka ye ene woni e ma wunim sa ma we mama Samani bara ko sese na ye sa le be so le kwa me nyama mi ti su sa ka fun tan de mo mi ba ni ti mi cha ka so se na si play ti ta no ko je na sa me ba na ngwa ti ta le woni ha ti ta le woni ha original people won why ho original people no I want na je se ni ba ni sa wo bo no so original people na dia pa adwuma ye wọ́n ní lọ́lọ́ kàtí ẹni máa ní sọ. wọ́n bí ọ̀rọ̀ abúlé mi yẹ lọ́mbí ọkọ̀ lọ sí ìpínlẹ̀ yìí sàkóso àkọ́. ìyàní ẹ̀mọ́ ayé abilé ní àbábà àkọ́ àbẹ̀ká ọ̀hún. wọ́n kọ́kọ́ yẹ ìgbà náà kọ̀ ní yàrá ikọ̀ ọ̀tún ìpínlẹ̀ ọ̀tẹ̀lẹ̀ yìí níṣẹ́ yẹ̀sí àǹfààní bí ọ̀hún yẹ sẹ́ẹ̀lìsì náà wọ́n àǹfààní. ẹ̀rọ àdìbò pàmò bá wọn ní ilé yẹn ojú ẹ̀ lọ́wọ́ òsìká tó 10 million. lọ́kọ̀ọ́kọ́ tí ó sìká ọ̀gbọ̀nmẹ́tò hospital ọ̀nà lẹ̀ka àwọn ọmọ ìjọba ọjọ́ náà fẹ́ sika náà ma àwọn ọ̀sẹ̀ tíá àwọn ọ̀sẹ̀ náà wọ́n fẹ́ tíá ìwé ìyá náà sáyọ̀ náà mi tiẹ̀ ìwé ìyá náà nana sáyọ̀ wọ́n sáyọ̀ máa wọ́n ọmọ tẹ̀tẹ̀ ìgbọ́n náà kọ́fà mi sí òbí rẹ̀ mi mi sì tún kọ́fà wọn nípa náà mi ní yẹ́bi ẹnna mi máa nínú ìmọ̀tún àbẹ́ ẹ̀dí náà mi ní yẹ́bi èyí mi ní ìyá ọ̀yẹ̀ ẹ̀dí lẹ́bi pamọ́ nípa nípa náà bí ibi sọ ọ̀sẹ̀ wọ́n yẹ́bi pẹ̀ sọ wọ́n fẹ́ mi bàmẹ́ ìgbà náà máa bẹ́ẹ̀gì ana maamira mbito sini swala wao wana binti faida hada tuwa ndio leo ni mauko tiki hospital nani wewe ni njipi na kwa wewe ni enti me pese me hu se wo beye ema wudi yawo se wa hwe no school na odi ne set no beye adwuma ama wo hunu so fa so no wode kwanyenyem ye no enu ti ma wo so fa ne set no di sie ye no wobani nim sasat ne won ho ana wo ma me na so ni ba bi e wo Obo fast bia man. eti wo Dabi. Akọ́jú àkàlùkọ́. Me fa set bia ma. Me fa set bia ma. Dia me di bra o. Dia me di bra ba. Me photocopy na hwe. Hwese photocopy na. Dia na yima na de ko ni lot. Na kwa. Odi abagu mpa. Na me di kwa. Minim se ba ma sa me ma ka toni wo na wo fa ye dia me mi chere photocopy comes na na ana no tani ka so no school na ko ye mi we me fa na fa ko cry we be ko school no go fa child di no so ile ana am papa wo wa fo and the mama ye wo wa so no ko wa mi ka you got them say school ka na wa ko nti and I go from say to ko class ye so am fa go e ku sa fa na no ba wa na ye fancy ane mo ma me misa se mienu pese wo ba akos like atitia wodu femu bre se dia me pese wo koye se nurse ni shata de ka mama me wa kwanyem ni ade no ema ede yawo bi ebehye wo mu meboa ni ko yo bi aye ni wo yo bi ase ni me ba mi le se dia na me ba tie ya ase ni okay e ja so papa ni ye no wadi ni pa na abesie okay mo wo me kwa na mi de ba ba ko kan no wadi ni pa na abesie na ye ni me yo bi a na ne kunu ya wo tete no a wonim na ono nso hwe enkoda ne kama omo enkoda no du ba bi no abrɛ wo mo ana
Okay, and you so kwadwo yi mababa be fan kra no akobie because Maa Akos nso ahwe nkora na bre enti papa ni nso wa mate ala so kwadwo ma no anga so da fa wo wa to ni kwadi na wo chinlemu aso kwadwo ma ka tia mi sense ali kwadi na wo chinlemu na so kwadi na wo twimie no wo mo ama ma me wo so na wo ni wo ba tu yesa mo benya nkora ni biem Wọ́n lọ sí ẹ̀ǹtẹ́ kọjọ́ náà tó di ìṣòro kọjú náà ó tún lè mú. Àwọn ọmọ ọmọ àmà. Àwọn kọjọ́ ìmọ̀túnà náà wọ́n mọ́ ní ọ̀kà. Àǹtí àná kíkọ́ ní bẹ́sẹ̀ ní ẹtí ẹrú sọ̀. Wọ́n mú pàpà nù. Akọ wàlẹ̀. Òǹtí lè yẹrẹ nù. Ẹnà ọmọ náà lè tiẹ̀. Ẹ̀dúrà papa yìí kúrò àwọn papa yìí bẹ́ fà nkùnrin àná kọ́ ẹ̀ ni wọ́n ti sẹ́ ẹ̀yẹ́ à Maa Akos kúrò sẹ́yìn di ìdúrà kọ́ máa wọ́n mú ànánsẹ́yìn. Nkura ni fún mi sọ mo pẹ ta di. Yàrá ebe sáwọn ọmọ kan sọ́sọ́ àná náà yàrá ẹni wọ́n mu nọ. Yàrá ẹni wọ́n máa ń tiẹ̀ bí 2020 bí wọ́n máa ń sí 2021 ní yíyẹ yẹn. Yàrá ẹni bí wọ́n máa ń ṣe ẹ̀fọ́ pẹ̀lú ìmọ̀. Àná ni wọ́n á nkura yà á mà. Akuya ne maame ento aso na ubisa no question na onko straight enyia no ema enkura ko ye wo mabisa wo se anyeye bia no ma ye yanta de because o maame ahwe na bread ya na papa be hwe no nto aso ne yesa friend na se ka che ma se ye yanta de ka che ma se ye ya sauce na je se papa no be fo mo kwan na fa so be na wo so enti akuya ni nkomo ho man na ye ne doctor ento aso ha na doctor braso doc me mo ha wie yeah me ya bo mte say ya che ya danyame ase awie ye ko digital herbal center ye na ye de grow fine emojadro papa aba doctor grow fine na mama grow fine na mete doctor ye nko mako ebe che watiefo na nyame adom afi no ya hyase na afi na hyase gusua ye didi na ye gusua ye didi ne adi nuane ko yem de enye den ya ayarewa ebeba enu nti ne ya nwene grofa mojaduro se de be ya ebeboa na yare a esiesie ye nyina ebeyi afiri ni peduanum efise yare bebre a hayen ewure ni peduanum a ye ni ho ahoden ye nu grofa mojaduro no a bibia be fine ene ye be kasa fa yare efere numbness min sa ayim titiriti a sa yare wan hwe yi a ebeja no na de yare kase ana stroke ene ebrew na ka ye mempaibo sanka fi we die ka Nyankopon be yi stroke afra asase so na so nya de asa mpaibo Nyankopon betie efise stroke no yan kasa ne de ba ye ho yan kasa ne di sika ekoto e ba ye ho yan kasa ne di sika to anwa yan kasa ne di sika to nam efise Nyankopon on ton srade nam yan kasa ne ekoto srade nam ewiwi na nam ne nya ye onu ne pa bi wo be free protein ene ye wo yare wi wo free cholesterol the one hweye na ko nipa duan bebria e de yare bebrie ne bebrew tu wo ho na won se won sai otitiriti trumi ka ko hwe grofa magedro no wan hweye e de yare bebrew wo ho na won se won na hyehyew misrew memfa ni agro ko hwe grofa magedro no wo ho na won se mpane bi e wo won sa no a no ko no grofa magedro no se de be bibia be kama wo ho na won se won na se pigya misrew memfa ni agro enfan shananse enfan se baye e yare e na e bon ka ye no no grow from agedro se de baby bia be fine gidomba no ne enhye enkomo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 hu san senkyereni we se mensai mtitiriti minasi pigya wo ha na na ase ahyehyew wan hwe ni ye no wan num grow from agedro no obeko hospital doctor be catch you say ade bi wo me free sodium e koso entinchiri meni biem wo sugar level koso entimeni asichire biem e normal bi wo me free cholesterol akoso enti enam enwe biem e yesa ni etwetwea normal bebiri e yesa ema nipadua no onnyina brane
na sa na obenya stroke no ana sa yare amabodini na chese yare a efre pressure adi umunya enipa enya stroke nyina emu adu wotwe enya free pressure enti wo obi a wo BP koso a na chese stroke no ya ben tu be nu grow from agedro no se de be ya bibia be fine na yare enan bi asie a mre bia doctor for boy kokko ho se efre no for silence killers wo anhwe ye de obekọ de edi kan ye pressure BP de to so mienu ye stroke heart attack ene de abetom ye septicemia ye se wonyare wawu ye nu grow from agedro no nyesa e de bekọ na obusa doctor bia se e de ne kofa sa e how ba de doctor bia be ka kire wo se wunchini no ya na srade adedam ana no bi adedam enti basa sa srade ana cholesterol be dida ntinimu a emu mogya ne ntimi ni afurusa ne yeye enti mogya ne ntimi ni afurusa ne yeye na entimi kontem no e wo se akoma no de ahode fufuro pia mogya ne maneko ti akoma no de ahode fufuro pia mogya na entimi nko no eno ne friends wanya pressure yanum grow from mogya do no nyesa bibia be fine nyame anyo wadom na sa srade ejirejira wontirimu a na ya yare low density protein low density lipoprotein na chese mojan entimi nkoyie na nyame anye wadom ne srade di dantirim ne jinijina pe na ya yare kase atherosclerosis na chese entiri no de mojan entimi mfamu ye eno na de yare one way nyina ba enti sa wadwen no mojan entimi nkoyie na de konete wano no mojan entimi mfamu ye sa entiri ni bewu ti wano bechia de konete wonsa enkoyi a ebema won sa da ho nsan bewu stroke no eba no and the friend mass stroke won nine paboa hye obefra to wo hu no go from agedro se de be bibia be fine nyame anye wadom na se santini pipe aye yare kase aba no go from agedro enye sa e de how kase pa bebreo se yare ba yinari na aye yare cerebrovascular accident na chese akwanhia bi asi wadwem eno na de sa e how we nyina aba iti bisraw no go from agedro no enye sa stroke e de obekọ stroke no oben ye chen atade ye hye oben ye chen atade ye hye covid ba ye nyame adom ye hye nose mask e hohoro ye nsa ekoi frama no yakopon ye bompa ye yakopon san frama no ekọ the stroke de hohoro nsa se den ya wono nete ya ebeba wo kata wano se den ya oben wo chen atade ade na kata wano no ti enu go from agedro se de be bibia be kama enti wo pressure mesra wo so say utitriti me fa sha na se e yare kesere ene eba the number no ni enche obi abenya biato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos grow from agedro no eye dura ye di koko ni edura friend Zaintozylum na afraye Zaintozylum ne bua ebiebie ntirinum se de be ya be mogya no adi afurusa ne ye ne koko no so aboa ama mogya no ewe no ana mogya no entimi mo aproye no aboa broye tu wo na so wani so biwa e mogya mu yare mogya no kofom uye adwuma wa wiaso and the risk for frame adamase se me bia o tie wiaso na go fan no anu mu nom e Maa Akos aduro no wo mu no yeso nyame adom bibia ye kama uye adwuma wo gya ho amesrew fa go fan yi oduro na no nom wo ho dan so akoma bo peri woni padua ne kasa kire wo emugya ne ekofom ana mugya ne ntimi mfuro yie tu na tika kra bia no abre wo ho a wo yam show mesrew no go fan ageduro no enye sa how na ebro se de ka no wonsa no na yotitriti memfa nsha nanse stroke e bompa ye wonasi pejapega no go from agedro se de be bia fine ye ma minum ye to ase twetwen sciatic pain and sciatica onu go from agedro na bibia be fine obi ho danyani aba kasi abono na poso nyina ye ne ya emogya ne ntimi mfuro yie e ba be ka ho asem no go from agedro se de be bibia be fine sisi yare ya de e ha abusua sisi yare e ha ye nyina wo tira fa akoche sisi yare etimi ba ugina fa akoche mogya ne mfuro yi a betimi aba ye no go fa magedro no na muwanyi Israel di ade da isisi mu nyina se de be ya bibia be fine ma ko dua na dwuna untimi na yare e bogya wo wadwem no kofom adwen wa na wo so wo nabi ye no mogedro no na fresa entimi mfuro ya dwenu ye na bibia enye fine aduani si wo na untimi ni di yare ye no go fa magedro no bibia be kama ye nua ma no menstrual disorders insabuo mu hawo eno nam so na ma yanya abode grow fine anya award ifise wo mu ana wo mu de ma mfiedu ene ababedru de mfienum na ne menses ma ababedru de ba na yi clot nyame adom ene ejai de ba na ntwa
de ba no obo ne nsa no mesrawo ye num grofa mageduro no ende bibia ye fine ye num grofa mageduro no bibia be kama wo ye oba na infection say ye white blue green wo ye o mensisi a infections bi eni ho ye num grofa mageduro no say be yi infections bi afiri ho empompo bobo na pai pompo bobo na pai a che say abo bi awura mojam o say moja no wan hwe ya ende septicemia ene bebrew e bo tirimu a edi wuo beba wo dware wie na de afin dwe ho an grofa mageduro no yare wo yo ba ana bema no watenka atia yira misho hwe grofa mageduro no atenka ed duma libido tikwa ahwera de ye no grofa mageduro se de be ya bibia be fa 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ba ko de baby bia be fa bia obenya grofa mageduro na to me ko fie ya ka asenketwe yi grofa odende be bia be fa bia be she grofa ya dura na yire se ma ko hwe grofa nka be bia kuma se ya de o Fred ko Fred me se obenya bia tu aton beza rekwa Colinac Tinatek Tiwa Heba Misty Dani Heba Apidank obenya grofa ni bia to Angelos obenya bi kuma se ya de mekan be bia be fa bia obenya grofa mageduro no na emom se wo nkran ne mpatamu am se ko kanshi drug lane ebu wo ho uduru ho a Kingswalk Heba obenya bi Tinatek obenya bi Nana Boache Halos Angel na Repash obenya bi wo asama am se ko Ekus Pharmacy obenya grofa mageduro no kasofo nyina ko dependable obenya grofa mageduro no ana Trap of Judah obenya grofa mageduro no wo temano akona na boache wo obenya grofa mageduro no enanyame adom amasaman okọ efrese na heba post office no opposite wa obenya grofa mageduro no biato ho abesam obenya grofa mageduro no biato uduru oboase so smart heba e wo Santiago obenya bi so mu nyina so mu fo nyina ko NS Pharmacy e wo MTN opposite wa mubenya bi udu achimoda chuma si drugstore osiminie obenya grofa mageduro bi ato agrosuna duro ene odan kwano ebuho ko odan kwano obenya grofa mageduro ene udu nsawam na naboachiwo obenya bi ato enkokwa ye hillside ana anti Akoma obenya grofa udu sumya heba mestoko kapeba muze ana green light obenya grofa mageduro bi ato udu takwa obenya bi wo friends owas ho PCI owas takura de fo munko mensa na mse ashoto ya di biko last week ya to ko obenya bi ato boachi ansa na penda so Cape Coast se de mekan emre na ye mre nti wo so nsa yo titiriti memfa nsa nansi stroke bon kaye for grofa na yiwaduro because friends COVID by no ye wo vaccine and ne o vaccine na obetimi dia wo stroke on grofa mageduro wodun grofa mageduro na saw yare na esan bo ho ban da chi bi sai ma wunyi ne fine o gidi kaba yisrade afiru mu na esiesio na moye kama te se Maa Akos tu pese o hu grofa de ya Maa Akos na ne te o sadet ye ada se kese pa me fine mo bia wo de o Maa Akos a Maa Akos grofa enwa na wo dwa so a yeto emre na so nti number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako nyame ya adoma da sende yebesa ba bisia ni ato agrofan komodie ne so nyame ka bia ho da sende yebesa yeshia mpa yana se Dr. Sawodi akọ grofan Digital Herbal Center kache ni akwaji grofan ekuada so ene ye ma me kwachi wagina so na enye nasam kromo da so gina homa no so a enkromo ni yenya nwieye mame o mame wodi ho ya but on pese ye be hunu oso wa mana bregu brabre wa bra ye du ko school be ye nurse ni fa behwe no wodi ko ye nyinsen wo wie ye manyem maboboso manyem o mame di ya o certificate unu se wo mame ho me pacha dabi ene na be hunu se wo set ne wo mame ho me pacha unu se na e wo be man ho me pacha e wo mame ho me pacha the original set no wani abre ho no me pacha ho e hye wo mame mpase ye twa ye ho aba ye ba maybe saw o mame di ya o kasem ba ko so ka ho bra wo de ensa no koma be ma no wo bo na mane ye twa ho aba bema efisa wo fa reference aka kire me say me ma me na friend ne se ne nsa ontimi mpagya ntimi nua no emra
ana chese me ma ne bobo ne niema ana mbija no kwan na obae okay enti ma yentie obehase kwan a abrantie yi ade wo fa so se de enura fiti ase no enti awia yi yetie o me pacho 2008 no minya admission nursing training wa Accra enti me kwan na omka se me nkwaji me testimonial free me secondary school enti me koye no assistant headmaster na ohwe me testimonial no ma me no ana oka se o ba be ma o honom no pese ne ba ne yeden e ware me ana am sine egi so obehu mebusuafo nti oban no ne mebusuafo kan no ana ma me ka chen sa afa na me ko wura nursing training nti so mo beboa ma mewie a mewie no aware nti me bewie school ni mo no na menyin se me ba na odi kan no nti ye graduation wie no that was 2012 ye bewie no na late meals ewuye no nti mewie school ni wie na posting my by na me ye adwuma la pass Accra na be ma na ka chem say no ye adwuma ni Mount Ghana Kenya ase no ka chem say omo bie SOS e wo hono ma adwuma no nti om afi na omo fa workers omo peneses nti so no oben mrofo ne sa ne de waka kire broni ni say ode ne yire be baboni nsi yo mfa memra nti e ma me de ahopepre na sa me no kra set ni ment mi tuetie ska e wo kwalebu no omo ye set ni de ma me no animu na me de ma no me de ma me hwe ni mu amba nti me wo first one wie no 2013 no be me ho ade nti ma hwe ni mu omo mfra me bibia amba osusu ama me fra kra aba betene kumase na me say yo mentina mentwen nti ye na mkonya adwuma no esa wo living waters adwiso kwanim na afi na omo abebie sa hospital nti ye na omo de ye hyase nti adwuma de wo hyase na adru ba bi na mpuntuo ne ba na afi omo demand for setting na mesumi nyame de no me kan ba ma ne so de akoto ni monto eti ye yi na de oni monto koye ma asem ye yi na de free adwuma ni na ye etu me ka chenso ontumi emre kumase na me ko hu se me set na original ne de nka photocopy no ni nyina agum paase ene application letter na me ye no me twere ma ni nyina de agum panase eti me na me ma fa nkyere na me de be kyere me ma kumase se hwede be ma me ne eti no hwede waye eti egugugusu sa still ma asem na ana me ameka sa ware mi na da minti ko bo no fa mama ne o mi krom se be ma no me de ni ba fie no be ware me ne o ye minti eti sa me na me kwa soro a prophet o piet meeting ana so fo ne kan asa ware de ensensem bebre wom timi nya botre o de mpai bo beta machi enti waka asa na me sa de me niama no kwa enti me de me niama no kwa no 1 month still de o ya no na me si mi fie no de so fo na ka no mi fie no afa de 2015 me 15 January ni mu a na wasesa me niama abetu agu me ma me fie ani photocopy na nka me kura de aye bibi me set photocopy no okoto ni na agu opankro no adabraka ehofo ndi omunimbe asema me ken broni no tu nsuo na area ho na na eti basa no ade chie na mkoye case ewo moro market afo enti mikoye case no mo hwehwe no odwan kwotena papa onye ya transfer papa free a chenso secondary school de no konkranza no odwan kwotena papa o enti ya na mdigija antamo enti de no odi mi ne enye bebrede enti da na obedu ye na samre no so na me wa akra na adwuma me yenkakra nkra no menya sika kakra na onso de kakra ba enti e beji store wetimetim janhye na ye yi na edimi mika so o metimam no na be pamo me free store nim afo obi foforo de na tena store nim e de ye ma asem manka ho hwe nti wasesa me nyama no koye na me se meta no store nti obedura na obi frɛ me bo mama ne na me call ebo police for na mane se waba ne omudi omka no ye koye a no ogina store ne no omse me ngina baabi na ya bada 2014 etu ba ma ne beduro o se o ka na se asi kwada sunsuom da bi o woni o maame ye bi sam kwase me de ne sa o maame so wonim se ba ma na te ana me ka sa me maame nim ma wonim example kwa na ka me ma ono example na ka me ma ono wonim efi se me wo se kan wan me maame na ko bo obusia be yi me free hospital pankro no dwom ana second one wasa mimi wu second one na me sheda ma me nya aduane ni no do obe ko school tepa ge no tepa me ma nim so fu opi na ka sa asem we kira me prophet opi ana o se be ma ne ka se na ka tua ma na oboa
na ɔde hwe obi nursing training eti maame trezi kɔɔte pa hɔ ekɔ hu gɛ ne nabusuafoɔ wo maame hunu we nyina me maame hu we nyina eduabɔ na me bɔ gɛ no kora kɔdane wɔ yɛ kurom ne nkyɛne ase store no kora no maame se wo ne ukunu an giskan nya store bi aso ontena no ɔboa yɛkɔgye store no yɛtua aduru se wontena store ɔboa wɔntena store no ɔne ne sister te wɔ wuro ma ha nya mpaboa na no ɔmotɔn wɔ store. Okay. Pastor Julia, gente say woman winning baby omo. Say me ni baby a me man wonti na me bae no. Me ni baby omo. Me maame kwasi ada me maame ka kire me say. Obi ti ka kire me say be ma na adwuma na sei. Eti opese woni nkura ne yedai. Ekomo maame wo mem. Ana me frɛ me maame na wo se nkura no okuma so abɛfo mo dia wo mpini mo mu fo mu nkomem. Eti dia me pese me woni say. Man wo ankasa wo ni baby omo. Me pa cho da bi. Okay. Eno na pese me ho. Tinkrano na wo hwehwe o machi me hwehwe me ma no na say yenyi wo mo me hwehwe o magye maade da bi me hwehwe o magye o maade fisa atetena ne asetena pa anka kwasi ada me ma me mfra me nka nkire me say enkura ne so o mo pentaade ahye. Okay, but I say Pastor Julius no matter because ma me no so woni baby ankura ne tie woni baby o mo wo ye o mo be frɛ no aka chen se o mo pentade ne ehun eniema bebre. Pastor Julius Akwaba na na eku Akwaba Evangelist Akwaba. Okay, Pastor Julius ayaka eniema ni ida ngozo ayi bese praise was say gozo bia but your mom fix my eniena ye hunu epia ayi dia Timothy wa Debbie ayi be pacho fa we ni to na na ya so bia ye ni wase fo pa wo ate ejijiba de na da so da na kwa ni se ye hwe fa we ni ma no egwa ma me mu akwa bas egwa yanko we be yi me be fire ayi dwe eni so je be ma kasa we bu na ya ebia baka de papa ma na de baka jo mo say interview we mu fa bi game o mo menya free 70 years interview no da me hu so de to so ka da punch na ka be punch na be punch na so phone so e production ho Pastor Julius ye hwe ye mi ni wa ma me ni ni nsem na ma me me hwe me ni aso ba ko Pastor Emmanuel de Pasaki ona ye apatrapa ag sofo pani ene ne birthday esronko pa na me ma no awoda pa nyame nhyia osofo ade papa nyame nhyia no papa na ontene anim enhye no we osofo amene ne san na Awurade nam ne so ayi nhyia bebre nyame nhyia no adwuma kase nso ye na wapatrapa ti ma I think sir almost story no miscommunications bebre wo miscommunications bebre wo na dey ameta kasa se mo say ye kroma no I say you were problem with communication ma woni wo bate na sabio me hu say e fa baby ma me ni wo yaudie kakra ne yaudie ni say wa hwe ne ba na school anka opese ba tan bia o ye papa bia sabio pese ne ba nya ba bi gina nti se de wa hwe ne ba na school adum pempem so na nka se ne ba na hye ne monyam na wo de nyensa ne ba ye no anya ma me ne de aha ana oba nso asa ba wo abobo so na se be wo ani nyina nso fa kase sa kodue se wo ye na maame ni nsa bia wom na wa na wo tempenten kwa fa bankum ni fa hwe wo mo na ka maame ne mra but wo bia ono so nya ne share of suffering ni bi wo bia onya ne share nti den ya nipa bia because anya de open no na wo ye wia wo sa de ho ntansa be bono nti ye de automatically no obenya problem and I think say ma amene ya odie kakra e wo no enam say gay nso fa be no on tene ho asese ade na asese ne ma amene ya odie but asese onya ya odie odipem so onya ya odie odi say odi ya o kire say wa bra ho na nkese say wan hye na monyam but eno so nkire say asese ma amene timi fa ne nkrata say me ana me de ne nkrata asie me ana me de ne nkrata ma we ye fi mala okay dem me ana
me alam de nkrata asie eno de maame no so ntimi nyane because eyiro so pass so also wo pa adwuma ana adwuma no nkrata na de be kwakope enti se nkrata no ye de be kwakope na so fa nkrata no e burden with me nya adwuma no enti mi susu se ya odi ntina maame na fa nkrata no on pese obeka saa ama bi o ya bi funu za nkrofo ya maame na fa chere na obade onyoso gu na saa kasa no on pa enti professionally no wo sha da ya said ye onim akra ni asem but sabi o hwe ne kasa em na de bi a chere se one ne be e problem but ye be se problem bia em say akola de nyansa na system ko huna ko pa maame na chew anamo otu but em say ono so try to justify herself say as wonye hwe nti ye be say maame na say on fan check na on release the paper no emma no na wontumi fam padwuma enye because so what your story na baby na o dike akopa adwuma krampo be ma disappointed ne koton ade ni ma obi a wan fa ni na atete a at least ordinary fair ma ko no unim wo ya we oh ni na ni o ya we ma me ntimi ka so nya we eno de ni nyina wa ya we ni nyina wa ya we ni nyina ma ye pese ye ni ye ma me no mo me de achinya na se bia ni nyina wa ya we na me chese ya odi wo ho nti na o act sa no ade bia ni wo de aye na wonim ade bia bread ye akolai ni ma me nim because said ye o kam na obi a wo ba wo a na wo bra hwe no ne ade nti se sika ma na asetera nko ya nti wo so ba ko poche ni eche o baba ya nti wo hu na o ba ne de ayi be ma no so court can't say ye say na be ma de aye no a wo de ne court o tas o ba kan nti ni na wo ya we na me ka so professionally sa ngofo bi say ma o mo no wa sama so be kan wa pa no chan wo boa nti say we no say owo sabio owo hu bi o de ha nipa on kan che o da so afo wa pa no che na o ye no wo akire enti mesre maame no omra fom na akwa na fom no de ye nkasa akwa na dibi wo nsem ni hu akwa na fom no de nemum akwa na ya odi kese ye se me ne be mate na be ma na di bo ne se na awie ya asa wona because me ma wo eye dan na me ma no efite prekopeko di ba bi afi de me kura minimo musu ni se me ma wo nti se me ma no akodi ba bi na me minima eye de na wo ma me ma no kodi ho anji ya odi esesi ano no enu na sese fa no solution ma aban mra kire sese obi wu a wona hwe ne ma enti se nkola na akodi ba bi a enya wo ya odi enti na sese odi obi gba ko ma wo bie sese odi ne mama no na ya odi ne yenso ya kan wasem enti se kebetimi panka ma memra kama memra ma ka beboa yen ni na ntrance because you say asem bi no anya nipa na eka kama me ba ne na trance a se di asem no da bi ara na ya de ato se chew pa ko na sa akra pa na no apa na mum na kwan abra no so na fa so awie ye o se pese ode nkora na no so ya hunu ne ka nsem na ye ba mi nsente se ma me ne ba e beboa ye pa mama ka etimi aka ne ye ma e de asomdwe aiden aba ma me da ase na negua nana you ma chune be asem o we ye ba ene maame asem wan kan yi a aye ofa na ofa ase ne ntiri kodo we mia na ekuro yitu u mia ni ye so aye ofa so ha akolai osu na ye ne ya na asem we no maame ni nim niam bebre ekoso onim bebre na ebedru mire bi no ahokire kakra baaye unse obi anim se oba nko a hwefie no na fom saa bema no edi sika koye 2 months pe no court on wan fa bie anko biem na akoye oba ba akope maame ne so nya adwuma o maame ne nya adwuma nkora mienu plus ne ba no maame no omokoye nan na wono fo su kakra na ode ko no na fom ahokire baba bi bebre enti uyima so hu se ekwan mu ada ho no ekwan abeda ho enti menhya ase na menwura maame ne side fi sankolai kra no maame no na omo wo ne ho enti be fa kakra enko maame ne ho na me de ko maame ne ho a obedo me ampa so obedo no because o hwese ne ba na ebre sika bia meka ho ana ono so nya adwuma bia enti kakra bia bi kra wo bi de be ma ono maame na jese wo de hwe ne nananom ye de eka ho enti ne papa de bi ba de a de ode aba menye ne saa enti se wo nsomu di a mi mesom sa wo se me mfa nkokoto mi ntimi nkokoto ya me ma wo maame so na ehwe wo mu enti bi de sika ne be ma wo maame ana phone ne so number ne so wa na wo de ma no wo de ma maame no ana wo sa ka che maame ne se papa ne be sendi sika no ana papa ne so sendi sika no maame ne so beje
obeje wono na ehwe nkwala no ba ko mienu a enkomodie bebam obefra ne mo obefra no ono no ne bedi mo nkomo bia etwamu bia ena kakra bi so de beba no so no maame ni besom efisa wo no wo so wo ho ye dai e kire se wo de wo nete enti de ekobia wonim enti wo ono so ye nkora ne papa enti obeye ne dan ebedrum ne bi no enipa nkasa aho kire ni ho aho kire wo ho se de tie bia aho kire wo ho enti maame no so be hu nse ne papa ni ye se obeye ne ho ade wo fie enti wo obeje sika no e de aye de ahwe nkora no na sesei ba bia mimi di maame ne ho yaw ne se sesei ya befa wo nana no mokọ ya befa wo nana no mokọ ye no wodi a kire ko hu se aha na ye de wo nana no ekọ ye na wusu wo pese wo ko hunu wo nana no mo a wusu wo di wani akọ akọ hunu wo mu bi mami ya ho no mi di hu ya wo no o sese wo nya hunu ba bia wo nana no no omo wo wo ban so nya hu ba bia omo wo se be men enuma ko yi ama no se nioma nko yi ma no sa asetena mu ko yi wonim eti sesei pa no ye kwahwehwe nkola no kra wo hefa dan se omo papa be form no eno ani sesei be kasa bebreba wo kan nyina ache se ba ma ne wo kasa na emum ayenkran na wo ba na kohoda wo ko school mu hoda eti wonim school mu ho enti wo ba ne nim wo sesei ye kra no doftufu amana nkwa nkwahwe afie na nkwa afie no sesei wo ba wonim school mu ho na nso ba bi afie no omuti omunim ho onim ho oh enti saa ade ya sesei wo pese ohun se oni omo kasa nyina esa ya udie no na wo ba ne su edie na saa ware no amoa no a na wo ko nyame adom wo ko foforo enti de wo ko foforo yi soso no eni kwan se o ma saa ono didida na ono ankasa madie omusu gu ba bia onim na chiri kwan a onim se nkola ne ho ye a onim se omo ho nye eti ma me wo de wo ne yi edi nkomo yi medi nkomo wo bisa wo mo se yi ma ehefa na ade me na no mokọ me pese me de me nu ni asem wona me ba ne wa asem a me de me nu ni asem kira me ba bia omo wo na me fa me ni nya dai emra me hwe wo mo enye no ano no eti hu na ade omo ma no ti yesa ma me yawudi e wo ho ano no se ya ja adwuma na ma wo si se bibia ni ho na wo no ba ni asem a miya wo ba bia nkola no yi ma de one ne kasa 24/7 ya fro kra na ne kasa eti ka che yi ma se de miya me pesa me behwe ba bia me nana no wo na me de mani ye da ye hwe wo mo wo ye ja ye nye nkola ne mfiri nsem na mmom esese ma me so hunu nkola na setena mu bi se enye because wo ma yi ma kwaya ma na ba ho bia esese ma me so hu ba bia o mote eti ma me yesra kasa tenti ni nyina no efiri kine ekọ hwehwe wona nanu machiri kwan na wo sofo wani ko hwe omu bi na yesu yemfe ye ni hwe omu bi okay evangelist mame ketu ebina kama mi ba ya na be ma nsu ye frɛ no a na wakatele frɛ na no wakatele chese wonim de wo ye be ma na mpese me to ne nkra se adua de odua bia obetwa se wote enka de a bibia wudua na sase wesu bia ubetwa go ase no kra so dada no so be fan kra na 2 weeks yeah say ya ntie se ye nyini se no kure se wo pese wo de nkola no kokoma wo maame e wo kurase wa bra wo mu maame eti wo minu abema de wudua bia ubetwa so aba titi de mpese me kan mama me nka bibia bi das se niema mu ya se de maame kan se niema mu ya wakwanya adwuma ya nko de nkura no firi ayi nkran akwa kurase adai nkura ni firi ha ye ko school wa ha ne agya ni akọ mo sen kwala no daachi fo mo bro wo gali maame ni nipa bone fo mo me kan nkura no kire maame ni nye wonim se wo wo nana wo moja enti se be ma no be dada kwa fa na kwa bo ba ma ne ne ba ni di obo na ma ne ba ni nim we ni di wani nenti o ka kire no but woni mo se so no de enkra ni papa no enti se enkra ni papa di nani o se de opeso obehwe ne ma ana opeso enkra ni fa o mo ko enti ebi omo ko sa ba yo wo be fa enkra ni bi koi abo omo ko di holiday Sunday wo mo bai na chese wa sheda peso mu nya die e woni mu eti se obi kwaje visa foforo ni ama ne 3 months o kwa 1 month no waba ti se ka wa di bom 6 months ayeka e ko mo di ye wo mo no ebi na odi ye wo mo
ɔno wɔnim sɛ nkora ne papa sɛdeɛ tie bi ɔmo papa enti so ɔbɛfo ɔmo akɔ 2 weeks akɔdi holidays na ɔde ɔmo bɛba ɛnyɛ hwee wɔn nkɔ ɛne nɛ but maame ne maame ne still ɔne ne ba ne ni wɔne ne ba ne deɛ ɔne ne ni still asɛm wɔ mu nta ɔne ne ba ne ni wɔyɛ n'adwene so ɔbɛpanish akwadaa no wɔyɛ n'adwene so ɔbɛpanish no but ɛna owutwa akɛtɛrɛma toto wi a onwie nam bia deɛ bɛka kyerɛ wa no sɛ wo ba no bɛfa saa yaw no mu saa na osi anu ntimi de na kɔ school ɛna deɛ na mpɛ so wɔkɔ bata wo ntimi nhyɛ wo ba sɛ ha na mpɛ sɛ wokɔ ɛno fato wo tiri mu sɛ nyɛ ɔna bɛkyɛ neɛ wɔnyɛ daakye o wodeɛ no sɛ mmara no se wode akɔla no ba hwɛ no ebia no sɛ wo se woamu ne papa yi waa na wobrɛ hwɛ waadeɛ enti ɛwo wabrabɔ a wobɔɛ no ɛso mfasoɔ na ma woanya bɛɛma ama na ansɔ mu anhyɛ akɔla no sɛ sɛ baabi abɛdu no ɛyɛ akɔla na awie ne sukuu ɛna wɔbɔ no bra no wɔ decide de ɔde na brabɔ bɛyɛ enti ano wontimi nkyerɛ no sɛ kyenkyena kɔ ha kyenkyena mepɛ sɛ woyɛ sei ɛnɛ ni ɔsaa abata bi fa nhyɛ ɔmu tirim mepɛ sɛ mbayɛ doctor mepɛ sɛ mebayɛ sei mepɛ sɛ obia no ɔpɛ sɛ ne ba tɔ nkube obia no ɔpɛ sɛ ne ba tɔ nkube so woso bɛnyɛ hɔ nso na akɔla no adwene wɔ woahwɛ no awie gyaa no de ɔde na brabɔ bɛyɛ ɛno mma akɔa sɛ ne certificate ɔno woabrɛ nya sɛ mafɛ sie wosi ɔna no deɛ wɔ no hɔ no ɛnyɛ original na ɛwɔ maame no hɔ no original no na ɛwɔ ma original no na abaya ne nim sɛ bɛrima ne bɛgye ya wɔamfa ama bie mu no akɔyɛ no ba ɔno ne nim sɛ photocopy ɔsɛ bɛrima no sesa lady ne nneɛma ɛde brɛ wɔ mo enti no all this one no wei angye ne mu sɛ photocopy no a ɛwɔ bɛrima ne hɔ no photocopy ne bi wɔ bɛrima ne hɔ ɛno na ɔde ɛba ayɛ no a wɔ maame asesa no but onim sɛ original copy ɛwɔ maame hɔ onim sɛ wɔ bɛrima ne hɔ na sɛ maame nsɛ sɛ wofɛ sie saa enti menim nkɔmɔ akɔ so maame ne angye nsɛm sɛ waka kyerɛ angye sɛ original one ne wɔ ne hɔ sɛ angye na de ma no so ɔfa mpa adwuma ma no ɛno kora no ɛntiaseɛ ni hɔ ɛntiaseɛ ni hɔ na ɛnsɛ sɛ wo so na wofa kɔ sɛ wode kɔpɛ adwuma ma no kɔpi ne mpɛ adwuma ma no NPP ko enti wo ne bɛn na aka sɛ ɔmpɛ ma na asa akɔfa bɛrima foforɔ ɛna wo saa nyɛ mo yɛ enti bɛde adwuma no wakɔ akɔyɛ enti sese ya na ɔsɛ pɛ adwuma maame na asɛm na ɔka no sese wɔ ɔsɛ pɛ adwuma ayɛ de a ɛne ne pepɛs ne wɔ hɔ ɔnsa mɛfa bi kɔ wɔtwa ɛna ɔno nso ne nam na wɔpɛ original copy na sɛ wɔnim so original copy wɔ maame hɔ a enti na ɔsa ne nam wɔpɛ original copy ɛna ɔka kyɛ ne sɛ ɛda hɔ maame na yɛn adwene sɛ ɔbɔbɔ ne ba na boro fi sɛ deɛ ɔpɛ sɛ nka ne ba ne nkɔyɛ no wanyɛ nti ɔbɛpa ne hyɛ maame na adwene no ayi nsɛm bebree because sɛ maame no one wɔsan sɛ malam bi ɛka kyerɛ ɔmo sɛ obi bɛrima yi de aborɔbɛ bɛba aborɔbɛ no mbere banadeɛ kyi yɛ bɛporɔ na maame no wɔn ankasa wɔn ni sɛ mo bie mu sa adeɛ akyi ma gɔgɔ mi firi mu a ɛɛba ne nyinaa si wɔ ni bɛrima no nkɔ bɛkum nkura no so ɔbɛyɛ bɛsɛ wɔlayi sister there is more into ne nyinaa si wɔ ni nti aseɛ ni ɔyɛ prophet ana. ɔsi maala waka kyɛn sɛ sɛni sɛ na ebesi adiama ɛwɔ sɛ yɛ hwehwɛ nneɛma because na wɔ saa akoma no sɛ ɔno deɛ bɔne de bɔne yɛ ɔnyɛ ebi nsosɔ so sɛ na nsɛm mu yɛsɛ nkura bi di obi kɔgye sikadura Nigeria kɔnfoɔ yi ɛfɛ polisifoɔ papa bi kora nso ofura bro ti ba yɛ ɔkɔfa ne bɛ yi ɔsɛ ɔfura polisifoɔ ebi nsosɔ so ɛna nipa biara nso ni favour wɔde nam obi de wobɛkɔ so ɔkɔyɛ wɔ duro bɛ nipa no bɛtumi afra ka sɛ sei na sɛ menyɛ me de de me hu na me ka no sɛ nkɔlaa ne ka ho ne nti sɛ nkɔlaa yi na wo abɛfa wɔ mu kɔyɛ ɛnkransu na nkɔ bɛ poison wɔ mu yi ɛnkransu na ne sa poison ne yɛ ma no so ahama enipa kɔ bɛ poison kwa ne sa ne nkra lada na wo makɔ ami abɛfa wo makɔ asɛm no bi nneɛma wɔ ma mama ɛno na na sister kue ka no akɔyɛ ayi ta sɛ wontumi ɛnka no bebree saa wɔ ha sɛ ya definitely na me mama me de nyina kakra bi ameka ne say mama hwɛ de bia me ka sɛ o kwa aware relationship bi mama de ato ane mpaibo we say you might not know hwɛ bema wo ne na tena pen muhyia e na odo wo montem den na timi kwa kosi de adri sɛ bema ne timi yɛ sɛ me ne wagyae de but me pɛ sɛ me kunkura
deɛ na bɛka bɛrima na ama na kodu saa mmerɛ no deɛ na bɛsi ama ntɔkwa bi bɛtumi asia to the extent sɛ wɔsɔ ɔpaka onneɛma kɔ ɔho ɛyɛ nneɛma bebree nti sɛ wokɔ awareɛ wokɔ relationship bim na sɛ woamfa anyɛ mpaeba mama deɛ wobɛhu ani o na memɛserɛ maame no woyɛ dan a wo ba no no mimi hu sɛ yawdeɛ bi wɔ maame ne mu but ɔmpɛ sɛ ɔbɛka ɛna me ɛyɛ asɛm o kyɛ sɛ mete ɔnya ama yɛ confused wobu sɛ asɛm a ne yɛde ne nam ha wonhyɛ dɛ hu adeɛ pɔtee ɔmo wate aseɛ wɔho nanka mehu yei nanka maame deɛ ɔprotect ne mma meboa sɛ yɛ se anoma obi akokɔ kora ɔwɔ a obutu so ɔho eti nka no matter what oba deɛ ɛna we so akɔyɛ ɔba baako afei na ntoa wo n'akyi so ɔho na nka nsɛm wo nyina akyi still deɛ maame wo yɛ me deɛ in fact ebia na bɛrima ne de ɔde nafa baabi ɛna ebia mam na adwena kɔdi wɔ saa because ɛyɛ me wanwa sɛ adeɛ a mo ama fam ansa na wo bɛɛ kra nyame yɛ na ndo mama bɛrima bia bɛ so nyame hyɛ ne kunu na sɛ ɔne ne te no because wayɛ bi bɛrima na yɛ bi so ɔho ali maame bɛgyina aso maame anka ne kunu ne current husband ne asɛm kraa but bɛrima na yɛ bi bɛrima obɛtumi afaw ɛne wo ma hwɛ wɔn mo ɛde wɔn akɔ school na ne nyinaa mibusa sɛ ne step children ne wɔ so no so ɔmo wɔ maame no ɔma bɛfa wɔn nkra no kra na wɔyi obayi ɛne ne kunu anya no foforɔ no ɛnhwɛ wɔn mo yia ka won sa anye step children exactly mama bibi wɔ hɔ me de mesre maame no yɛ bibi wɔ hɔ mesre mama maame no ombra ne nyina yɛ ntena se ne yɛnsiesie se ɛyɛ den a bɛrima ne ma no ɔmo obi andi mo akyiɛ nanso so baabi adeɛ ne kɔ mama mesre step mothers ne bi nso ha adwen o sese wa bɛfa nkra na ba adan na won hwɛ nkra ne yɛ sɛ wankasa wo dea fi so ɔmo yɛ yi adaachi bi ɔmo bɛgyina baabi abodin so on sese nkra na yɛ sɛ ɔmo ho ayɛ tantanta yɛ hu yɛ but sɛ de yɛsi kan na kyɛ sɛ wo ha nkra no mama me de mesre maame no ɔmra sese wo na ɔmo ne o communicate etu wo nim baabi a yɛ den a sɛ bibi wɔ hɔ no ma wo nim baabi ɔmo bra ne yɛntena se ne sese ne hu sɛ nkra no aha na ɔmo wɔ so ɔmfa ɔmo mbrɛ ne kra at least obetimi anya kwan akɔ hɔ akɔrɛ ne nkra na nkra na yɛ okay mama de meka na mama me shoma me fa we ntwe me na na afiri mu na makwasinsia ewo nkwanta kase nyame ya adoma me menda e na ye besie no nti nyame ya adoma me menda ona edas no penya kwasha ne papa na fetus bamboo toilet roll ne kanfo e de amount de bamboo and ye pepro 100% cotton 100% bamboo and ye fetus bamboo toilet roll and se wo pe toilet roll papa use na bibia ye kama ye fetus wo pe bi aton a ye fetus wo pe bi etu aton a ye fetus wo pe bi using wo fie office and baby a wo ye fetus bamboo toilet roll ye meya bi school mo kwe boarding house for ye fetus enkura nketo no kra so mo fati room ra fetus bamboo toilet roll na de beko wo de kwa wo mo behunu se ampa obatan no wo so wani abie pa wani atepa ye fetus bamboo toilet roll wo ankra na pe bi atu akoto afre 0302224843 0302224843 wo kuma si afre 0550 000 990 0550 000 yekurum ene ye fetus bamboo toilet roll enkran ene ye no ata nkwakwashe LP North Industrial Area Block B612/8 call na ekotubi ekoto yenko na meni abema eni komo ewo eni da so heba kene bema na memo ha yeah I know eni eye ni pedua kania enu ntie nei o maame o papa unua bi wankasa wo eni yade a enko ba bia ne enko sai ne ma eni da so heba kene bema na so mo me da se o Maa Akos enen so de ejawo nyame hira o me da se ma em say promotion ye de abawie ye ma men kanisa na edron waso bi a ye mpani asakwa kofa abade ye say I ato enchiato ene me nto nchia edro na ye say hono enti e pe obi a o say me de mani na te enesiso etene me de akina me hu ano mani ni ifra ene obi wo no ma o hwa de je so de kwa akiri ansa eben ne na ni so wo no anase obi a osi kuro anase na ni so ehyehye no ana wakọ hospital me aka chen say glaucoma wo a wodi wani na kiri a aye krankro bia no fabra ne ni ndaso wo he backnick ya so ye meto nchia wo a wo sa ha no ye ma na otwe mienu
beji ya droni binom ye ni adra ye digu ye ni so ba ye droni na ye num ko ni paduam na aba wani so aba be wani so adwuma obi on mo semi num adu na nsa pepepe na me ho atome enti ade a aye challenge a e wo honom enti no wo a owo aniyare biara se eye ete eni sisuo se wako hospital yesi wuntini ho na aka yesi pressure o wani so yesi glaucoma yesi myopia obi on mo hwa ade a bon se nani no o hwe nanim din ani na chia utimi se o hwe o pan ba na o hwe baabi aha sa ha oni nyinara se ete eni sisuo na se ne medical how bia o wani so bia no mentwentwen o na asem tutu anamo ne bra eni da so he back clinic ya so ye ne bra ne beji ye nnuro foforo na ye de abani bi na nom na wonoma ye ma na otwe mienu ebi ye na otwe ebi ye bosome na fa hwe senia wani ni so ebesi ayo eni da so he back clinic ko hwe ya so ye a kumase ana asante mantemu ye wo kwada so ye ne state park no eni din hwe animu ena crown so ye Tabora Alaji Walako Junction Tabora Alaji Walako Junction ehon so duro no ma ya so e ho honom enti frɛ numbers a me de l2 dwai na ba bia obi an ene ye ndin komo yen kwan ya so e na afren ya anase so ba ye benya abotre na di machine na aye nhwehwemu amawo be ebra ohaw na ehya ase de kofa haw ne baaye edure wo se de mawo because nya duro bia na wo se ode obi ani ye ne ya na obi yare a ode ma no ye de ye hwɛ eduro potia e wo se de ma wo na ma wo ho atom enti frɛ 0559 0559 90 90 12 12 34 0559 0559 90 90 12 34 and I say 0596 0596 19 88 84 0596 0596 19 88 84 it minua ba minua bema me ma me papa entwen emma wani no ensai kura na se engine nsemu kura ade bia sese ya ne ye no eya nti wo de wako hospital wo de adrogu wani swa bre ama wo nhura no wo de achinchi wani na chinchina afi de o kan se mani de eno ane de me be kowuo se na da na me ba na me kan se me fa obi ewo enkwanche papa bi na me fa no na yetika animo no na obi frɛ no oyi ne phone na o hwɛ sese kura na wabɔ number no kura na ana wa answer na ed ma no ed onyini bia nso na musaja adede na esi was manio ahamia me de china mi nya ho ayi bia na mani be se de anka masunsi o kan na me ra ahoye eti mentwen emma o how kesese no emeto ansa na wo pɛ ho akira kwan baby a obia no a wote yenka ena awie bia no frɛ numbers no na ne yendi nkomo se ne wani nsitie no ene yenkasa wo ho Braya so ye nso ne nya abotre ne yenhwehwemu se ye sikire na kokofa baaye eye koku anase ye oba ne mem obema ennam nhyiemu na kokofa baaye obi ene de bibia bo wani so eden na kokofa wani na ede aba de akokofa bebia no wo de braya so ye oba menkasa tenase na yemfa mfidie ne enye ho adwuma na yemfa edura efata emfa mawo edura na otwe na wudi adanse edura bosome na wudi adanse edura na otwemienu na wudi adanse eno na oba enidaso heba clinica yeye yenya adanse bebrebe akese a echense ye ye wo mom fra achichiri eba no mo ba doctor meba wanya mfie enwotwe meba wanya mfie edunum ede na eye no ode ne ba ne ehwe ma ede machine hwe ne se hwe ade ha na ye ma na duro acha na oche wose meba no eho ye we adanse say unya ne baby bia agenera so heba clinic ya so ye enti baby a wutie me tutu anamo ne bra na oba yenya abotre na yenhwe me the numbers no esa to dwabio frɛ na ne yendi enkomo 0559 0559 90 90 12 12 34 0559 0559 90 90 12 34 34 and 0596 0596 19 19 88 84 0596 0596 19 19 88 84 obi beka se enida so heba clinic me busa se eni yare nko na mo hwa na me pa cho da bi enye eni yare nko a asikyire yare o de ba yen asikyire yare nso yentu ase na enwe ye normalize no e ma ne ba bebi a ewo se ba eye pressure brane emfa na otwe entu ase emfa ma wo eye enumka anase ye ensayare fibroid anase oba wo fichi kro na ayebasa bema omodin bo ompam enso ani ama obema no twea na atwikom wonim
de e wo se wo ya na se wa chinchini na se unhunu ba bia onfa kan say twi ma ba bia on pyre sa unya wo de brani da so he back ne kia so ye oba e benya abotre opepa adaje ne ani wodi nkomo ye ma adura ukokosha se wo yusu a ye ma wo nansa wana be fe na de adanse aba ye honum na ebi abronyen amanfo bai e be cheche yan de enam ye modern bo a ye boy a omonso adanse nti omo ba be cheche ade se doctor enamoso enamani yare ne ekoye enamoso ena me fibroid asitu ye enamoso mesiche yare no enamoso me na na yetitu na se me na se atatai hawa na wo me so enamoso ena me stroke me ho to me enti no se maya ma me dia enye menso de me de ema munie na efe keke enti mi nua dofo a wutie mie mi nua ba mi nua bema a wutie me mema me papa a wutie me se how ben and was apart from a twere kwata ena bayi ena dam dia kanyina benda so he back link ya so ya ye besa edi amount enti no baby a wo bia wutie me no frɛ numbers a media to dwan obakuma se a asante mantem no baby a ya so ye ewo eye kwada so estate ye ne estate park no ena edin hwani mu ena kran so ye Tabora Laji Walako Junction ho pepepe ena ya so ye wo enti frɛ numbers a mesa adia to dwan no na frɛ baby a wo bia no frɛ na ene ye ending kita ho na ye nso ye mboa 0559 90 12 0559 1234 and 0596 19 88 84 0596 19 88 84 bra yasue for wani yare ebra senya wani ni sitie bia no ema wabamumu enkase mani yare de eno a ne bekumie wunya nhia ogefo no ene anidaso wo herbal clinic ye din ene ehonam se tutu anamo ne bra ya so ye ne emfa na otwe mienu anabosome entu wani yare na se emfa ma mechia obibia nyankopon so nhira obibia nsoma na me enhia papa me nua be ma frɛ ni da so herbal clinic na eba wie enu nti se wani ene ya wo ya de bia no waka no etwere kwata ene dam epe na wo ba yentume enhwema wodi aka ni nyina no ye betu ase ama won so wanya adansidie enawie hyane so ema Mr. Richmond Herbal Center yen ene ade akuafo semina fedware sisi yade be ma wayemre wo mpam honam ni nsansa fibroid ebe nane na chese eye akuafo soap no semina no na akuafo enku ni de order sra Witina power way and tutua way when money sansa nyina Akoma redie yesumu pa sisi yade nyina beko akuafo sem na akuafo mko Richmond Herbal Center nyame shamo somebody ababra Akoma famase yo kumase square ni mo na hwe ni mo benya bi Angela FM mo benya bi Samdora Herbal Center Sam Herbal Center blessed eba wanu nyina okay wo Jeff eba ne pol na esapon so kwa bankesim no korongo Ubenya be friend 0249 18 68 45 0249 18 68 45 Dr. Mafo fertility ehoni ye kwaje emma afiri ho mese no wan se waso wukununsa na mo ko doctor de wo ko ya mese ye be friend passion enu wan se waboa mo na emma no afiri ho na abeto wo yere yem na wo so ho atọwo na wani age wa brabom oba ne nante asemo no ehia me papa efise bi hyede kunkum nkola no ese wo muntumi nante omo ye ensuo ma omo ye abosom ma omo ye debe ma mpa cho da bi ya abosom mani ho fa ne ko doctor de sa nkola no omo nya 5 years 6 years 7 years na omo nante no wo se fa omo bra na omo be nante sesi ama so ho atọwo sa pepe no Dr. Mafo kan wo si awoyo enti bomodi ansa bre baby awo bia no abrochire baby awo bia se wuntumi emma fra Dr. Mafo sesi a na ene no eni nkomo 0244 41 10 99 0244 41 10 99 Dr. Wa Atosu Esreso Atebisa Base Oben Presby School Waterfalls Drilling Enterprise omuna etunsu papa na womu de womu gina wa womu ade ye fe womu hu ya no mu asase ha ensuo be firi ho aba ensuo ne ye krogen ede ahoodin wom omu ena ebo adwuma papa ma wutua wusika nwu enkotua wusika nwu na we mu de
Adwuma waterfalls adwuma omo bobi na nsuo saa nsuo so ye nkwa enti mesra kɔ no mo nto bi ma ho no kwa waterfalls drilling enterprise adwuma hote wɔn mo baro new site wɔn na ya bi ya back clinic ene wabrosa kromu ɛwɔ so bomode na frɛ yesisi ababi awo bi ano ye de afidie ne ye ka ne betu nsuo no ama 0246 26 57 07 0246 26 57 07 na ye bi konfo papa na ye bidie me se obi ji oyere obi ji ukunu ka ho kɔ ne ho obi sisi wuo wo da nadwo na obi ni wa ba abeda anuoma bi wo ho na obi de ye wo na wonte ase akɔ na ye bi ho na adwuma ho te o me hunu ne ho asɛm da konfo a ne ho te na adwuma te na ne ho ɛfɛ ɛne na ye bi kɔ na obɛhwehwɛ ne ma papa mu di ama ya ba odua so a ka ho kɔ obɛda ne ne tententem so di ama e di ama pepepe se de akua kanenti na ye bi wo agona samai obefa ka wadum ana efijase wosu besi wo ye bi junction omusi upe friend nana ye bi wo 0243 0243 45 35 your audio for WhatsApp no your audio now we dey send WhatsApp it was 0557 66 75 10 and ye bi any komo eye Grace Gifty Herbal Center oba oye nurse ni na wote bibiduro ase na ebibiduro kasa wote na ahahan kasa wose mi na menie yare be na etete wo yare be na ejojo wo ama me no anse ye yare enti ka ho ko maami Grace ho na onyi yare oba me de ba bia me filipa mako wo fam mema no be ma no ewurade mu aye bogobogo no se kontomere no no wo de ato ne nsem no wo ye ne yie na agina so hire bam na aboa ma wo so mpaso aye de efia ye de na enije abam eye Grace gift Grace gift enunti entina wo ema yade no enku tutumrika manamoto ne koma Grace body ho na omoa ema wo yade no ase entutu owo Kumasi Oshim school junction Oshimama from Barakasi Road wo Kumasi one wo na ukwankran so wo new Achimota Petroleum Bungalow one Family Life International School and the share anymore friend no it was 0543 32 00 0543 32 00 na enema Grace enkodi enkomo eye 3P garlic mixture 3P moja edi afurusane wo mu enipa de ade eye adwuma ye moja enti wo moja entimi ne afurusane wo mu a na mpacho wo baba bewu abra 3P wo ho eboa ama wo ni padua ye kama na moja na edi afurusane wo mu na wo ho agina so 2023 ye ni pani siesi abre no na wo de yare baba abra 3P ya to ye boase edi garlic na aye na eye original na ye natural 3P me pacho pipe bi nom na baba body na pipe bi nom ampa na sede adanse die ne se koso no wo so atumi edi bi pa ene ton ho dani e ba Mr. Colena Capidani Angelos ubenya 3P friend 0248 92 0248 eye guy ne ke syrup oba de siesie akosio ya we talk about the Emma dear me say adano brebi kansem na me ra ho o se obey e honye me ka kire wo se nunu maduro na fesiesie ho gainike na entete ho na njia de pa na wo bu afu we ya bufu asem na ho mpa de gani ke wo na wo banum bia siesie wanda kanu na wo ti wona wo mi abesresro me de megu mani mu ase pebi na nom ne ho ntoye bomode na kwafuma se ne kemika shop bia mu benya bi
Fred 0597 0597 21 60 37 0597 21 60 37 Sanka you know pharmacy for papa guy ni ke syrup no ebi shana suma me awie say eye shize ono ena aye me makeups kama na just wa ma me reggae na me de ashe eye and to back Master Sports Stadium when the Unity Oil no in addition we said the Tibiano we give be our Pebian she's will be at the amount. Then you see your papa febo not dear etia and etia. But what Diana a friend was Cecia it was 0249 0249 155 776 0249 155 776. Hey Joseph, hey Josie, oh Josie, me why you fenne Josie adaroma ono na mama gine said you sit bia wonim de be fata wo material wonim entoma be fata wo wonim Josie de meka se Josie na Josie because obo adwuma kwasem fashion designer papa ya che se wongu wanimu ase na omu abem da biara eda ba bia wo bia no ma Josie fashion empempam wodi ma no enyina emfa emma Fred Josie was 0243 433 465 0243 435 oh kumase bom so oni meet me the sports and na edi ehwe mu eye pakum capsules pakum be ma de am yemu adwuma na no pa o ma ubonse womba ni tu nani ono hu nkola na nani age wa mo adwuma wodam sa wo hu nkola na ne buafu enti wo pa na de kum na de ka no ho a opie ya na wo de serious kire nkola no na de kire wo na fia ye fe chisa e mane no 442 e boa wo oba de osiesie wanda kanunu a e boa wo e ma wunya de pa ye de pa agi ade na de kankan sa ade nunum bi wo de ye event capsules e bi adwon so ana ya se e ye oya odwon sententem ne titu ana jobema support to prostate no medfagin boa ma mogedi afrosani ye nipadua ni motu ase dwiwim fa na mro mu kosi fom da na dwa wontumi na arthritis mo amu ye adwumade agudi fo ma ne mema no modi ye medfagin na freroke e was 0248 88 50 0248 roke for enede enupeya ba wo kuma Alaba Abuabu station one siko house and na edi ehwen mo fra won sisi a ye twa ye homra sema na fe ye nkwa homa ne so 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497 say and na Angie o maame eni ima asem no wo kafa ho. Okay. Eti lawyer ba ko na sorry no boy wa asem ye mareho na papa na ono ogina owo court dem we de create an no wono adwane agyaw enti wono sa lawyer no obedi na asem o wona etwitwaje no ana sa mani o private car o de private car na ye dai ebe nu na car ni si esi mampontia kosisi e kan asem no ewie minim se scar na o moginu mu nti o kofa na wontimi fanya hwibio no de kosi mem eti fi wono omo hyemra ma ne se omo bisa me se de na me ne na ye free se oba de oni be ma ware ya na niema piem ana me se niema me ne na ye de asase ye wa asase wa kire nsu secondary school e kwan no so hwidiem kwan no so ye wa asase wo yenye mpreko enti opapa ne ti se asem ne court no de school car secondary school car no efri nkranza besne kotwe mu ani nyina akoy Oja me ba no wo court obetwe mu an ko so nim se me ne omo be ko akire nsuo enkranza so de minim ba bi omo de mu an ko ne esa wo nantwie de no omo wo tepa bo sanko e ho na na yenemo ene komo 03 224 98035 03224 98036 03224 98037 odini baby afrefre hello mama kosia 1937 kase fiatu amojo pese oba nani mama asemi
abusuafo na aware sam soso yi ye de ni se nso kede tipia kwa pia so ndetini aka ama ntiasa ya juma ya jimi nti nkweja no mate medase ye kweja no Madam, hello within baby afrefre Mohammed yo Mohammed Bati Akubi ke tsan pa me je fika se en kwani we se ni nyame so o ba kwauna akwada bi no to the constitution ene wudia ejuma wo ba kwa ko mu fu fi ni na so be ni ya o se ya kwari ma do sha kwani yi etime se sen kwani we se maje oba tare ba ajama no ko be ma we responsible person ayo se kwani blabo ine ka no bye bye that's Mohammed within baby afrefre hello within baby afrefre hello Oba yeah mira Ofabu ni o abi market speaker for na obi yanko na bi sila mo pa e tuma pa bu do ma ga na ma ni asante mai let's remember ma me no on fa yaw on fa titi me ba no let's remember ma no kwalari die bo me no waye de waye bo ba ta die uye pe ya yo ba be ye bo ne dia re e die ti ona be no u te so ko die du bi ye de ni ti se sikano de bra ma me no e bi so de fa kwalari so ba ru so ye de e nda no enfu de bra ma me na na nti de ma me bi wa da ma me na gene e ti so o yisu ma me de o ye de wo po na ko ba te ya o ba ko fu obi eyeyi o ka akwala no e ye de na wutumi ja akwala no bi ma ba ma no se won fa nko wo ni o mu nko tra mo ta ti go be ye bo ni a on fe de se fa kire wo e ti mi fere ma me ni ba bi akwala re ye e wo oni ni ba na ni won ko den kwala no fa ba na ba no ho ye de en pelo wo ni o fa pa bo so ta de ba na ti a ne fa dia bẹ́ẹ̀ ni ọba ha bi si ano paa ẹ̀dá bá si ìgbà mi si ano paa. ẹ̀dá sèbọ̀ bíyẹn odi ní bàbí afẹ́fẹ́. nínú ọkọ̀ àkọ́kọ́ bíi. ọ̀fà kwanta pàpàpà. nínú ọba ọmọ sọ́mu asante máa ń pọ̀ kó fi àṣẹ mẹ́ta kó ekyi baako pẹ̀. nínú ọba ẹ̀wíẹ̀ máa mi máa ní ọbẹ̀ ìgbà fún ọmọ ní ẹ̀dùnmá pàpàpàpà yàkótó abọ́ ẹ̀hún báyìí náà di nẹ̀nẹ̀ nso akyẹ́yẹ. nínú ọba mi máa mi dáná kẹsàn-án ẹ̀dùn ní ìhun yẹ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ díẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ bá wo bad na beto asase so na sebi oba no be ni wo yi sebi ekura na nkrata esese we bi nke eduma pene sanu eduma enya na no aduane na wo betimi ekipidie ni didi sebi o ni ni aba ni didi so mbe betu ni ni ena de wo be dan tra ne hu bia no be ye hu na sebi de hwe maso ena branches ye sra no ni de mi ni se ma meni ni abrantie no ewo kasasi bia 1% ni papa ni betie etie trebe ma no sebi o be wo yare ena sebi o be nso film wutimi no fa ni men film nche with that ma mene dia idi ni se ma mene so be high nke trebe ma no omra wo didi se ma mene ni be ma no wo bibi kasasi bi o na ni baba ni ntie etie trebe ma ni ma mene no wọ́n mú iṣẹ́ àná mọ̀tò mẹ́tò ẹ̀tù wọ́n mú ní ẹ̀bùsùn àná bẹ́ẹ̀ tíráṣì náà ṣùgbọ́n ebi àbí bíbí sẹ́ abọ́lé ní abọ́ ẹ̀rọ bíẹ̀ ẹ̀ṣùgbọ́n ẹni kùnìyẹ ẹ̀bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bùsùn ẹ̀mí mi dàtí nínú abọ́ pàpà bi. ẹ dà sẹ ọfà kwata ó dín ní bẹẹbi àfẹ. hello ọba papa ẹni ilé ní ẹdín náà mi ká sẹ firi. ẹni ò nà ẹyẹ nkọ. ẹ̀dá papa ẹ̀ma ọmọ ní ẹ̀dùn náà mẹ́tìrẹ́ nínú abà nù. Pẹ̀lú bí bẹ́sẹ̀ àtúnyì ní ẹ̀yà ntọ́kọ̀ a ẹ̀sìnsáni ènìyàn náà yẹ dẹ̀ ẹ̀yìn náà màní. Àṣẹ ọmọ ha nkọlá ní pàpàpàpàpàpàpà. Nkọlá èmi na sport ẹ̀nà ẹ̀kọ́ ha ní ẹ̀kọ́ sport ní ẹ̀kọ́ ṣe. Ẹ̀sà mo ma nkọlá náà sùn bìí no èmi pẹ̀lẹ̀. Ẹ̀yìn ní bẹ̀rẹ̀ màá ní diẹ mọ́ bìí mọ́ gbúrẹ́ yìí o. Nkọlá ní dàtí nọ. Ṣé ṣẹlẹ̀ mo ní wọ́n máa mi náà mi fà ń ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ màá náà sí nọ. Nínú àwọn ọmọ ṣẹ náà kọlá ní omi náà mú peace of mind sẹbi akọlá wo yóò sùn mu a ṣèṣe di ìmọ̀ ẹ̀sùn kẹsẹ̀ já ní madam ẹ̀fọ́ ẹ̀rọ ẹ̀fọ́ di àní ma ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ àkọlá omi náà mú peace of mind èmi náà tí a mọ yẹn kọlá ní sàánù yẹn kọlá ní sọ̀rọ̀ ọmọ dáa sí náà mo fẹ́ rẹ̀ mi etí mi sọ̀rọ̀ mu ìfẹ́ o ìyàmú àdùn ẹ̀yàn bẹ́ẹ̀ mẹ́bi aṣọ ìmú a ẹ̀kọlá ní sọ mọ́ fún ọmọ dáa sí mi náà máa ń sọ̀rọ̀ mu náà dá nkọlá ní sọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ àná nkọlá ní ọmọ dáa sí náà nà mọ́dé kí máa fi ẹ̀fà mi sẹ́wọ́ pa nkọlá ní yé ìdíyẹ sí mi
ban platform kakra na wo ma me no so ono so mara fom na ya mo hwe se de nkala no o so de me nti se man em sa ba wo de ni aba papa bi so de na nkala so mo na o mo so eyi di o da na si na mi sa bi ya me chapter o bo ba me ma o mo so adwuma pa o de start da asepa na mi sa se papa me nua be ma ha ya kuma 87.9 FM akuma mu nsem dwumadie no eno ano so egusu awo tie no ya start adwuma 2023 ya start ye no ya se yetete abetie no na ne cha eno no nti ye kwa no no ti bomode an bra onso wo ha problem bi aso ye be ma so ye oba problem no to say kwa no bomode an na efa wasam no ebra ne yentena so na yenka ne yentu ho anamo emfa ema ba bi e wose yetu anamo kodru bia no ye be hwese ye be ye ne sa pepepe akodru ho ama onso wo komu adwowo na sema wo de bra no wahunu se onso watumi enya ano emuaye sede wo pe no pepepe midin Maa Akos pastor bibi ho me yankon sofo ba ko emi nua prekope pastor Emmanuel Adepasaki ono we sofo pani a oda apatrapa Assemblies of God ano ene birthday ma nyame insha ha na becha da so no se nyame insha de ma menua yi onyame dwuma wa fato no ho so no erade ema wonye nkonimdifo na sede ne papa ye e wo Grace Chapel Assemblies of God no so enye ntra so nyame insha na insini ye happy birthday yeah man happy birthday kasi papa baby a wonso wo bia nyame onkoso na insha e wo nyame adwuma afato so medi Maa Akos nyame ya adoma ochina eye da foforo ochina malambi akodi wo ba bia wu mese malambi akodi wo ba bia wu so ti ase enti se wo pemu enchechemu kase pa ya bomodi an ne hia me ha se nyame ya adoma wo kina na be huna dia malam no so e dia ye ababa we Akoma e dansiona ye timi diatina all day.